Hello kada kayo aming kakabsat ken kagayem naimbag nga rabi naimbag nga malem babaen na manipod apo iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Tuyo mo tibiyang adana manin apo mayag papanawa kada kayo. Naka-live na ka po iti YT channel kastamit na po iti Facebook page. Kayo amin na po nga 30C5 na naka-online. Agyaman at ako iti ananos siya. Welcome iti Facebook page iti liwliwa kenrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Kastamot apo iti YT channel iti nimutibiyang Roderick Molina kakabsat. Awawisen kayo apo to sumirim kayo mat apo iti YT channel ko apo Roderick Molina pakibiro kyo. Kumusta kayo? May na po dito ay YT channel. Kasama tapo iti YouTube. Hello kada kayo amin.
Buybuya, happy watching kada kayo amin na po. Thank you, thank you. Hello to Angie Alamo, kada kayo amin ni Russell Lapio Rubino. Happy watching from Hong Kong. Ni Besara Bayet Annabel, ni Annabel Acevedo Lizardo, ni Matutina ng Bangrabi, tayo amin ko kada sa hello to admin Maribi Cogaliseria, ni Russell Lapio Rubino, ken kada kayo amin na po nga Buybuya. 37 nga naka-online. Mag-share kayo po. Dana kabuti YT ko ng Facebook page. Kada kayo amin nga Buybuya po anyaman nga suli itilubong itayan nyo. Sa dinuman po itayan nyo iti dahito nga rabi. Happy watching kada kayo amin nga sangapada. Hello. Adana ka po dito YT kun ni page pinagidang kon kakabsat anyaman di bang mangugyo po iti YouTube kastamot mangugyo lang mo iti Facebook page tayo. Thank you very much kada iti 4 million in the house iti YT 45 dito page Hello, kada kayo amin na po. Happy watching everyone. Naimbag nga rabi, naimbag nga aldaw. Manipo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Tuwin mo tibiyang kumabkablaw kada kayo apo iti nagasat nga aldaw. Ken nagasat nga idadating apo iti Paskwa. Kada tayo amin nga sangapada. Pakairamanan na apo dagiti OFWs. Kastamat apo dagiti kakalugaran tayo dito Pilipinas. Hello, happy watching and welcome to the show. Liwliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Gyaman akmet iti ananos tinadayaw ken naanos nga DJ tayo apo ni DJ Kevin J. Kistarman manipod iti Milan, Italy. Agyaman akmet ken ni DJ Arnel Takmo iti Pagilian nga kwa 8 ni DJ Dungo, ni DJ Ryan Alcabedos Ogale, kada kayo aming kakabsat nga tumultulong iti daytoy nga Facebook page agyamyaman na kada kayo aming kakabsat. Ket pagyaman nagmet dagiti 13 nga admins iti daytoy nga Facebook page, dagiti contest na po iti grand finals nga hampay nang ipasa, dagiti 10 nga kandata iti final entry da. Da kayo amin na po nga Buybuya, awisin kayo nga mangi-share ken makipag-dusngiit iti daytoy nga aldaw December 12, 2020. 46 nga naka-online. Dahito iti para kada kayo amin kakabsat. Sakpay nga agpayayap na kapo, ag-share kayon ta damo nakasagana nga para igadua. Daw para igadua pong insaganak para kada kayo amin nga iti daytoy nga kanito. Kadagiti apo ni Ancris Balintos, ni Lemmy Uklara iti maysa po nga sponsor tayo iti grand finals ni Manang Mila Miranda of course. Kada kayo amin na po. Annabel Acevedo Lizardo, ini Sasa de la Cruz. Hello Sasa, kumusta tay atay tarakum mo nga finalist. Laban, bawi kakabsat. 10,000 pesos apo di first prize nga baka na po iti champion. Akan aside ata po dapay preload na nga 2 nga pisos iti kada bulan may nga tawen at dapay 2 airplane ticket na talungal daw ken duwa nga rabii DJ Boracay kakabsat iso nga aduk ti abaken da po. Agyaman ako na po dagiti amin nga judges, dagiti amin na po nga contestant ken kada kayo amin nga supporters iti daytoy nga Facebook page. Nang nangro nga kablawak apo dagiti sponsor iti para grand finals. Kada kayo amin na po. Thank you very much. God bless you all.
Hello to Nieves Manguba Damaso. Watching from United Arab Emirates for country. Nga kaduan na po iti populasyon ti OFW nas. United Arab Emirates. Hello to Ma'am Marlene Naron, to Emily Guillermo, ni Minda Rebulio Mirabel, kastamat kini Lemmy Oclaray, kada kayo amin ni Lani Domingo, ni Manang Mila Miranda, wow ko na. Napawaw si Manang Mila Miranda, agasam datamat. Mapanlakad jibura kayo na dapay load na nga duwagasot kada bulan na problema ti load na napa. Ti agbalin nga champion iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Ngem dagiti hello Agnes Makasibang naimbag nga rabi watching from Kuwait ko nana. Naka-live na ka po iti YouTube channel ken kastamet apo iti Facebook page. Dagiti adati YouTube channel ko apo. In kayo ag-present yung YouTube talak to amin na po iti viewers tata ibolak no rabi kakabsat. Siyempre, ang anganin ako na po mamone iti YT channel ko iso nga anong sanda kakabsat nakigtutak tatay bigat agasam 408 watts hour iti in madwan nakakabsat may sangal daw 400 watts hour agasam dataw 408 iso nga agyaman nakapot yan anos yung agi-play kadigiti aglalok nga video iji YT channel ko ket utang ko apo nga naimbag nga nakem kada kayo daytoy apo nukas pangarigan man ma-monetize ti YouTube cha YT channel ko apo lingdinggen apo ni Lolo iso nga dagiti 8 million in the house ag present kayo ta i-reflect to iti YouTube ko alaot dagiti nagnagan nyo kakabsat. Ayat ko na po. Thank you. Kada kayo amin nga 50. Kaya natin ang tiliti 50 pesos. 50 apo nga star. Amuyo kadi apo nga itidayti nga kanito. Itidayti nga kanitong kakabsat ka nakuornong tayo ti star nga 328,000 kas jaysa. 1,000 nga star kakabsat iso nga adamo na surok nga 328 dollars nga awam pa in deposito na po ni Facebook iso ati lang 149 idi no ajay tukurang na siguro ison tumanti deposit na so agyaman na kapo iti anos yung agipatpatayab kadagiti star iso nga thank you apo. Merry Christmas! May sapaya po nga sonata, ipasok ko niti muna nga question, nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload. Kaya iti viewers, iti YT channel ko apo, 11 million, sumurat kayo iti YT channel ko apo, tamapang kayag present, ala tulang dagiti nagnagan nyo, ambuyo yano si kayo tuti makaalam, iti maysa nga Burias, nga native kakabsat, into no ag-monetize da iti YT ka. Agparapolak to aputi may isang Burias nga native into no ma-monetize da ito YT channel ko padaanan nyo kakabsat no kanayong ka nagbuya dadumot itinagan mo apo nga nayurnong di ayan titambiolo tayo ket sigurado nga the more names you have the more chances of winning nga kunada kakabsat kita ka po sigurado may isang Burias ti parapol ko apo ti YT channel ket manayunan pay data po palubos na po Diyos manayunan pay apo iti price into no ag major prices ta uno agrapol tayo iti YT channel ko nayunak to pay data apo hala nga may isang Burias adanto pay sigurado cast na load siyempre pag tudwok tumot apo iti premyo babayan iti ayat yu apo nga supporters iti dua ayan ti YT channel ko kastamot apo iti YouTube YT kon Facebook page ko Facebook page tayo ko nakiti so nga gananos kayo apo nga agpa-present uray no maturog kayon basta nakapa-present kayo
Okay. Hello to Arceli Reyes. Ako na no Arceli Lizardo. Agsaga na kayo na po ta ipasok ko ti muna nga question nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload. Agyaman ak iti loader ko apo iti Pasukin Ilocos Norte iti Kaliba family. Iso apo ti ag-load kadag iti amin nga abakan nyo tapno ti kasta nga madelay kababain. Kayo nga datoy Facebook page, padasan nyo apo ti sumurat iti YT channel ko, bero ko nyo iti YT, Roderick Molina, kakabsat ken gagayem. Dajay, dagiti nagadu nga videos ko apo. Ang aglalaw kagaramid ti bugoong, imbag laki din tahanak nga nangipan iti agaramid, iti ubing nga video di jay. Hello to Rosel Pio Rubino. DJ niya ti YT channel mo, tay subscribe ka ko nanam. Okay. Tinagang ko iti YT channel ko kakabsat ko Roderick Molina. I-play yung muna tapos panaltiungon nyo datay subscribe na ko nana. Thank you. Adamot na po sa basabak nga 1,520 ket umuna ti amin Iki agyamayaman na kini DJ Kevin J. Kistarman iti Milan, Italy. Tanuhang nga gapu kadakwa kanya na apo awan iti kastoy nga kapintas nga mabuyayo iti computer dati gamgamiti nga computer. Taiso apo ti set up kun tumultulong kanya iti YT channel ko kun kastamot iti Facebook page. Malaksid ka nagdita duma po nga DJ agyamyaman na kada kayo amin iti ayayat siyo apo ni DJ Arnel ni DJ Arnel apo kasla talaga nga batido nga dramatista iti radyo naglay nga gibasa niya nagimasay pa nang iyarte nagsangit-sangit kada katakatawa mayat kakabsat kasla agbuy-buya ka nagdingdingag kayon iti drama ipakpakita iparaparang kada tayo ni DJ Arnel Takmo kakabsat ket kayat kumat nga po nga kablaawan iti na belated happy birthday to Mrs. Gina Balanay Bailon tanaragsak dajay selebrasyon na di kalman. Thank you kada iti amin na po nga nagbuya iti AMC Vlog may pangpanguluan ni DJ Dungo ni Alan Marzano Cortez sapay kumaputa ag-like ken ag-follow kayo ag-subscribe kayo iti nasawa nga page kastamot iti YT channel ni DJ Chef Arnel may salang apo iti aim dagito ya po nga agpapabuya tapno lang maparagsak ken ikanda kayo iti liwliwa ken rayaw habang agbuy-buya kayo kada kami apo nga nanumu nga hosyo kada DJs. Thank you very much kada kayo amin kaabsat. Hello, kadagdi 50 nga naka-online. Hello, di DJ Arnel Takmo. Kakatawa. Hello to admin Marivico Galiceria. Hampay nga na katurog kapsat. Nagadua po nga mapuypuyatan kapo iti panagbuy-buya na iti agduduma aglalaw nga wild streaming. Banat ko na ni Gina Balanay Baila. Paratatatat ko na na. Iti paratatatat. Hello, happy watching. Hi kuya, watching from Singapore ko na ni J. Rose Joy Acosta. Thank you kada kayami na po aboy buya. Hello to Johnny. Happy watching Johnny. Thank you very much. Kalpasan dato yan po nga sunata. Question nga pangabakan nyo di 50 pesos preload. Inunaan anya ti makitak dito yung ayan ti screen ko. Iso. Iti iso ti muna nga mga baka po. Nya ko na J drama ni Sir DJ DJ ED na minsan sir.
komedya drama ko na bratatatatat ko na nakakabsat. Siyempre bratatatatat, siyempre nakagdum multiple tog, aglalo numasinggan di bratatatatat. Kaslamo daw itay apo in nga babakot nga naling bro matatatatat kada kita asawa na kasjay di kay papanan na. Tay Christmas ko tatang ko na ni Johnny. Di ka magkansyon. Kaya man nakapo dagiti dagtoy nagiti YT channel ko nga manunga pulo ato dagtoy. Manunga pulo. Kaya man nakapo dagiti 9 million in the house. Sumurag kayo nga dagtoy page mapang kayo ag-present ito'y YT channel ko apo Roderick Molina ag-like kay lang mangibati kayo mut ate mangibati kayo apo iti tugot yo nga amok nga talaga nga simrag kayo iti nanumo nga balay ko iti YT channel. Thank you 10 million in the house. LB Paraiso, hello DJ ko na. Hello to Priya, Jamia, kumusta po? Normally always watching from Bangladesh. Thank you very much. Ading kada kayo apo dito Bangladesh. Ni Marinela Rawatos, ni Angie Gorospe Villados, ni Maribel Eslabon Lizardo, ni Evelyn Talbo, ni Gina Balanay Bailon. Sir DJ, takmo. Nya sidam sir, mangibingay kamot akano kanana. Hello kada kayo. Hello to Grehelma Aulo. Lucy Dalek Idal. Awan na load ko kabsat na po. Awan kanulod na po. Okay. Kakabsat kay Gayem da kayo apo. Hello to Hamad Mubarak. Dito apo ko kadaanan nga question dati tap mo tikas tak dagiti babakot isuda po iti mga bak 50 pesos preload da kayo nga dagto YouTube mabalin kayo nga rumuar tamapan kay diti page tap no tikas na makiayayam kayo mata awan ti question ko pala kanyayo dito ayan ti YT kakabsat ata naka-live na garud ti page ket dito po iti pangabakan nyo iti 50 pesos preload pakishare po iti page kastamot apo nga i-share yun da kayo nga buy-buya iti YT channel ko kakabsat share pukaw kayo nga marwada alwadan nyo apo kakabsat no agbagkel kayo nga pukaw makangag kada kayo dahil apo ag-share kayo no share no win nga ko na dahil hello to Auntie Evelyn Katli watching with you from Ballesteros Cagayan iti madaydayaw Jaka mo ano ni ma'am ko dato ni Auntie Evelyn Ulibas Katli. Nistak di grade 1 nak dato kakapsat no isuna dato dinadaraan nga manok sir ken kaldereta nga baboy. Api kasjay do bali nga dinadaraan nga manok kung kaldereta nga baboy. Kung ano kaldin lang ti mabaling nga makaldereta DJ ay hello, kakabsat. Dagay na po ti question nga pangabakan nyo di 50 pesos preload. Anya, idi daydi pagaayat nga ayamen dagiti ubing apakairamanan meten dagiti nataengan kakabsat ken gagayem. Anya, idi daydi pagayat nga ayamen dagiti ubing apakairamanan meten dagiti nataingan kakabsat ay ayam dati hanga baka balay-balay ko na yun no anya ti pagayat nga ayamen dagiti ubing nga pakairamanan meten dagiti nataingan go 50 pesos preload sungka ko na no sungka ang mangrugita yung kinarseli ni sungka ay pinaspasan inunaan nga sumangpot apo iti sungbat yu apo dito yan muna ni Arceli Lizardo inikak iti thumbs up na tapno at pagalisin na kakapsat sungka ko na ni Bingay Eslabon. Hello Norgy Viloria, happy watching ading sungka ni Resen na yung Bangarabim ni Ma'am Nelly Watpo China Garter kakapsat alalakay ag Chinese Garter nataungan ko na daw rin sa bagay
numabakot ti ag Chinese garter idi kakabsat ay muyot no sino ti viewers da dagiti ang mga lalakay tag sirip apo dagiti lalaki ag lalo no ag kayab dagiti palpal da kada pampandiling da ngaglag tulag to iti Chinese garter. Hello to Dave Liger Pasqua patintero kano sungka Jackstone siyatong ko ni Mami May mabalimo data siyatong Mami ta uray babay di kay makisiyatong kidakas na ko nagilalaki la makisiyatong kakababay dita masyatong data tamtampog mo dita kunada nailula ni Domingo sungka ni Marinela Watos ko enter step no datoy Sherdan Racing Biernes ni Lynn Castillo Siatong Evelyn Talbo Entra Jack Stone Arceli Lizardo Jack Met na kay Ayam idiun na ungit ni tatang ko na ni ginabala na ipailon lalo no at iglagto-lagto Chinese garden la yugyugom data susum dumakkel datan do awanen kaya tanda kanto gitinubo yun no lagto ka nga lagto kunada lalo ti jumping road kakabsat sungka awampay apo tinakala sige paspasan entra tarampo bugo bingo ko na ni Arnel Takmo Jolens kakabsat entra kakabsat patintero dama po nagimas tagag dama no ka lalo no maturog di kadamam na sa balik kinita na binaliwa matayan ti balaymon ay pagnamtay maisan mayat kakabsat. Hello to Lian Amirot Miramonte yoyo kano kakabsat un yoyo tawari babay di ag yoyo ala yoyo ka nga ubingan dita madamdama sinto dumakkel ka sa balinton ikaddan to aji yoyo silpon dati letter T kasam data mayuyo kanto ditang kunada kakabsat giti ang mga lalakay bulintik kunanin Mermelin Florido Lynn Castillo happy watching uri kayo apo kay kakman ti ikam tayo apo iti agkatawa dati yoyo siyempre yoyo karod bingo yoyo ikanda titina yoyo nga duway ikanda titina la bala bimal balasangan kanta bubingan ka into no balasan ka sigurado linumangan ko na da asyatong sungka awampay nakala kakabsat asyatong ulawa ala apo kakabsat ken gagayem jakpay na ilolod dati nabak na nangabak manin oh kakabsat ken gagayem stop padan nangabak kakabsat ken gagayem ala puso na apo talaga nga nalaing ating maubing Yakpay na ilol, tinaba na di kalman, naba manin. Talagang paspasan nakakabsat ken gagayem. 100 data ni Military Bolio. Ayan kakabsat, 69 nga naka-online. Adan nakaalang kakabsat palsuot da ka dita, no, bababay ka. Sa bali data no, gaya ayam ka ti palsuot no, bimababiyang ka nga palsuotan da ka dita, kunada no ka. Ayan, palsuot ka no kakabsat. Entra pupok, palbot. Hindi ito palbot. Hello to Chess ka no, ni Nicole Bertran. Yes, tapo nalpasan naalak tinangabakon. Apo da kayo nga babay siyempre gitan anak yo jak amuno dapat pipinal butatan sa balin nga palbut ti amu dagiti ayaman dagiti ubingan ngem idi ubing kami ag pipinalbut kami nga talaga pinalbutan ngem pinalbutan kakabsat ngem taptan sa nga aaldawon ko social tubingan sa balin nga palbut ti amudan so dati palbutan da di ba po idubing kami palbot po binting sa lapid dagiti palubot me ngum tatanga aaldawon sa bali ti mapalbutanon sa bali ti palpalbutan tan kakabsat tagpi pinalbut da apo nagrigamot mayamot dato niya expression niya inta makipinalbot palbot ka awalang ti palbot girls nga garami di apo iti grupo na ditoy palbot girls gasum data palbutan da kayo ko delikado. Next kuya ko na ni Irene Santos Rieta apo kalpaspasan naman nating. Okay apo ti na nga ba kaya iti damdamag nga kadaanan nga ayam dagiti ubing idi
ako kaya tampay nga ayaman nagdi baboro oray iti lalakay iso datoy apo pagsisinnog Walanda iso tay makungkuna nga barag. Congratulations to Nicole Bertran. Congratulations. Dito'y kamit gayam ag Facebook live jay nak YT agbuya kanyam tatay. Ada nak ti YT kakapsat ken gayam ni taltalupay kay din nga bukol tag buybuya iti YT. Thank you kada si 60 apo nga online. Thank you very much. Congratulations to Nicole Bertran. Hello to Maria Limer Prince Nyatoy Prince Anek Nip kuna na Jakma basa datoy. Hello to Maria Limer. Happy watching kakabsat kakawa dati palbot. Hello. Apo, adikak iditi palbut ko na. Amom siya kanyak tin, nakadigak idi ka datay, atay nya naganatay pinitik ti lastiko po, nagatiddag ko ta lastiko kidin, nga sa nga pulo iti kawar na, po nagatiddagan, kaabsat ka nila gumatang kay diti sa 5 ti talo nga yak mo no mano ti binting idi no binting sa idi ko 25 nga pieces ti lastiko kakabsat apo data ti pangbaut da kanya kakabsat ta nagatiddagan ti kawar ko kakabsat sa nga ribo kung kunana nagpintas ti gay ayam ngum tatawag sa ti gay ayam ti kasjayan iti lastiko kakabsat ken I want to play lastiko kunana ka I want to play last titi ko I want to play last titi ko kunana di lastiko kakabsat ti kantana. Mega shout out sa lahat karayaw manikod kini DJ Alam at Zireo. Hello DJ Al, thank you very much for watching. Nagayayam ka matilastiko idi DJ Al. Napadasam tinakipinalbot uno nakibarag ka dagiti ubing. Sabagay ubing ka nalalakay na nga talagang musika baka hamuna pagpadasan lagi jay. Kasi 1972 nakanayanak iso nga amok dagiti barag pinalbot syatong syatong niya pa dagiti kadang-kadang nagado ko ngay ayam may di nga pakababuuta kon DJ Arnel kini DJ Al agyaman na kapo iti panagbuy-buyan ni DJ Al at Zay Radio iti bang Baguio City iti nalay nga po nga radio disc jockey iti aweng tikil Cordillera kakabsat tabuy-buyak isuna ka mayat kaya ta kadyo pa nagsasao ni DJ Alam at Say Radio. Thank you very much for dropping by sir. Manipod po dito sa Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kapkabalawang kayo apo ti nagasat nga rabi ken naragsakmet nga idadating iti Paskwa kada kayo dita Baguio City iti pagpapayam nga radio station iti Zay Radio from Baguio City. Kada kayamin na po naragsak nga panagbuy-buyayo awam moton datay awam moton na po daytay daytay man na po ti para kada kayo 71 nga online. Inya jay barag sir aji barag si kakwarta ajay sugal da jay sugal da jay racen nga ay sus akay ayamak dayta sir ako na ni DJ Arnel Takmo alam tapos nyapay dayi barag racen mangipandati sagpipiso nga gandul ko na daapo idi sagpipiso. Hello manang Nena Cabides dita Madrid, Spain. Thank you very much for watching. Tataka lang agbuya manang ko ni manang Nena Cabides dita Madrid, Spain. Kumusta kiti anak mo? Ken kada kayo amin na po dita Madrid, Spain nga mariman nga buy-buya iti Facebook page iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Maya maragsakan nakakabsat nga mangipadamag kada kayo nga dayti page tayo apo ko mapanon nga 19,000 ti followers na ket 11,000 mo ti likers na isong agyaman nakada kayo amin nga nagfollow nag-like kastame tapo iti YT channel ko
dumakkel po dagiti programa dagiti Ilocano nga agla-live streaming datta ni DJ Arnel, datta ni DJ Kevin Jake, datta ni DJ Al iti say radio, datta mo ni DJ MJ iti Lovable, ni DJ Lovable kem nagaduda kakapsat kung kagayem maulawak nga guyan ko ta from ingana ti bigat mangrugi ti bigat ingana ti rabi buy-buya nakakapsat ta nagado nga naka-online ibaglagi din naputahan kami nga hang kami nga titinna ulit itangatang kakapsat ha kami agdidinong par nagado ti naka-live streaming kakapsat ken gayem amin nga kaputi amin nga nakakapultit naka-live da nagaduki dito bubuya ako na po siyempre kas respeto apo iti may sa nga live streamer wo agla-live pasapul mo't apo nga buya maki kumot ida ate kasla kablaawa mo ida kuno duduwa ti viewers na ko at least nagbuya ka okay just for fun nga kunada mo lang apo. Hello to Angie Villados, Joby Ramos Almasan. Kada kayo amin na po nga OFWs. Ayan man, iti sulo, iti lubong utenyo. Naragsak nga idadating iti Paskwa kada kayo. Sapay ko maaputa. Ang kanayon tayo nga nakaragkad. Tauray no na ba ng kakakabsat? No, awamot iti karagkad mo, awamot tibiyam iti biyag, useless kakabsat. Apay saksakit ka na ba nang ka makapasyara ka makagatang ti kaya mo nga gatangan iso nga may mayatan na po tay normal nga urewang kwarta basta nasalanat ka nya kay ayo ag sakit kayo naba nang kay nga do kwarta yung awamot iti salon at yo kaya yung kasjay so nga tay katamtaman lang ko na hanabiyag ko sila Rapisura ayam mo sister Janet Pascual Escorial Raisin Bernes maulaw kami pa yan sir kunadam ang kayo maulaw ang kayo pa'y nga nakainom mabuti gin maulaw kayon question nga pangabakan nyo manen 50 pesos reload. Ala, 65 nga naka-online. Happy watching nga po. Kumusta kayo amin nga sangapada? Hello to Nelson Pablo. Hello, Apo Nelson Pablo. Giyaman akti pa nagbubuyam kapsat. Merry Christmas kada kayo amin. Marilyn Costales. Sino man na po iti taga Ilocos Sur, taga Ilocos Norte, Pangasinan, La Union, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Cagayan, taga Manila. Ayan man apo nga suli iti lubong amin nga kailokwan kapkablawan kayo apo iti naragsak nga rabii aldaw bigat ken malemyuas ang apada. DJ 67 nga naka-online. Hello manang Nena Cabides. Happy watching manang. Welcome kanto DJ pa nag-aguya kanto no Grand Finals mi manang Grand Finals iti liwliwa ken rayaw i-present konto apo dagiti 10 nga agkakalaing nga Grand Finalist tayo kakapsat ken. Ket no siya sino man apo ti mabalin nga agyaman panang TED na titen ni Star apo ni Jeron Maverick Bermudez. Thank you very much ading ni Evelyn Talbo. Sino man na po iti mayat nga gi-sponsor iti Grand Final Singing Contest sa babay ni Tismule ikwayo lang apo ito inumutibiyang tapno ti kasta apo ko ni apo jak makita dati kasta ayan apo 64 apo nga naka-online. Happy watching. Next question. Ready. Hello manang Rosemary Juan Julian. Giyaman nagti pa naglubuyayo dita Madrid, Spain. Dagiti kaarubak apo taadanak dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ni apo Mr. and Mrs. Rosemary Juan Julian. Idol. Kapsat, guri kayo tamang kita nagtihang na makuapo.
Hello, 58 nga naka-online na po. Gyama na ka po iti panagbuy-buyayo. Patasan tayo man na po nga kuwan datoy. Kakabsat, dati na po iti question. Ready, tay. Tagano ka sister ko na da. Tagano ka sister Eleanor ko na na. Happy watching man ang Mila Miranda. Kagyaman akpay na data niya po DJ Al. Iti Z Radio, iti Baguio City. Thank you very much. Ready ka no? Hello Anarag, happy pa-shout out naman ko na. Hello Anarag, ka-accept ko nga friend ko dato. Sumising manen init jay daya, manipod parbangun, arapap ka. Daytoy pusok sika, di ipit-pitik na, kensikag na na yun anang tagikwa. Naldawal daw tinarigagay ka, amang ikut kay sunaarig na. Ket nagtulit ti panawen si kaita lampumpun wak no siyak agsagabang. No when forever when si kalaing biyag ko tiyag tagikwa daytoy kariken ayat ko. Aking damagtat ang esku now and forever. Dakituloy apo tahang kumay kamesa. Hello, di question na po nga pangabakan nyo di 50 pesos preload. Thank you man ang Perdi Taglipay Matias for dropping. Hello to Minda Rebulyo Mirabel. Thank you very much kakabsat. Agkantanak madamdama ko jak amuti may kabesang kakabsat awan tay pagkupyaak. Anya, questionan. Ready. Anya, hello to classmate Jennifer Gabriel. Dita Manila, iti pa nagbuybuya po ti classmate ko di high school kami. Iti nagbasa amin nga Quezon Colleges of the North, Ballesteros, Cagayan. Hello, classmate Jeff Gabriel. Agyaman na ka po, iti pa nagbuybuya questionan. Anya, iti kaimasan. Kaimasan dato yun kaimasan. Ken kadalusan, kaimasan ken kadalusan prutas iti Pilipinas kakabsat. Go! Anya, iti kaimasan ken kadalusan prutas iti Pilipinas kakabsat ken gagayem. Go! An Florido Romero, thank you very much for your clapping. Okay, anya po iti kaimasan nga ken kadalusan nga prutas iti Pilipinas. Go, bayabas kuna ni Arceli Lizardo kakabsat. Naimas ti bayabas bayabas kakabsat nagimas ati bayabas kakabsat. Chico kano ti kaimasan ako. Ayan. Hello, papaya kano kakabsat ken gagayem kaimasan ka bayabas itek babayabas nagadunga daludok di kabayabasan idi ako. Tano malpas kami agbayabas apo bra mimot na apo iti agikat ti daludok amo iti daludok apa. Ayan kakabsat ken gagayem na ala ko na kuna ni Arceli Lizardo nyog. Mandarin kano ni Dave Liger, kuni Justin Laymut ka nyog, garong spelling pa nyog na. Ni Lani Domingo dragon fruit, papaya ko na ni Mami May, ni Anarag ko nyog. Kesa po, data mo nga ta kesa na po tiyak kaya tang kanon di Pilipinas ta nakayelo lang tibado kon, tapos nanganak pala ti kesa
Agrongi itak idi ubingak apo na kaya yelo tang pumon kag sukat kag bras kunada kakabsat. So man jakayatan unay ti kyesa kakabsat tano no tumakki ka na kaya yelo kakabsat kagayem madi jakayatan. Hello to Mernalyn Florido, Lubok ka no, Buko, ni Justin Lay, Nicole Beltran, Kapsat, ani manang Perlita, Glipay Machas, Banana, Papaya, Lani Domingo, Nilin Castillo, Banana, ni Marinela Ruatos, Kalog ko na. Kalog ko ninyo, gusto mo lang isudayay. Nyog, as ahul dayay kalog, inyog amin dayay no kalog. Pinya, ko na ni Apo Arnel pagtakbo makay. Amom sertipin niya dito, nagngina, 12 euro iti may isang bukol. Yak amuno na samit pay no saan, 12 euros apo iti may isang bukol. Saging ko na ni Ariola Bisco Virgi, ni Annarad Nyog, Lynn Castillo, Kalamansi apo, ano niya tinagan na dahin? Makaparupangot ng mga katikalamansi kakabsat ken gayam. Hello Nicole Bertrand kakabsat ken gayam, nagpakita dati ayam tenakon Mila Miranda watching manang ni Jeros Joy Acosta Durian nakabangbangsit ya payot mo ng mga katidurian. Naimas ka no nga, naimas nga kanan apo no mga katidurian ngam no madama nga mga numalpas ka apo bumangsit amin nga bumangsit umangsig nga bubuyok tisbom. Hello to Hamad Mubarak ni Lorna Domingo Buko, Salamagi apo Salamagi makapatil mo na talon sa Salamagi. Tapos samo isi mo tibugong ikaw may tisili na apaw nagimas ti panagwarti katay kakabsat no agsuka kay ti Salamagi apo rumor pa ikot ti katay ko tingaton hanga katay ti baba kakabsat kan gagayan. Happy watching manang Nena Cabides, Merry Christmas to anak ko konana kastamot manang ni Marinela Ruatos, ni manang Kulitag ni Pay Machas Papaya coconut ni manang Martina Ramos Bareng. At iti pagyamyamanak kini Ma'am Martina Ramos Bareng apo, may isa nga retired teacher iti elementary apo iti Ilocos Norte, aday iti Lawag Isuna, nung nag-live na kampay nakaturog dati manang ko. Thank you very much manang Martina Ramos Bareng coconut kana. Ni Hamad Mubarak mangga kakabsat. Manggagapot, manggagamot, kada manggagayuma kakabsat, mangga. Kora kudala mangga kakabsat, kamatis ko apo kamatis, pagpakinis ng kutis, Ann Florido Romero, Dave Liger Pasqua, Chico. Amoy ati Chico kakabsat, kaya ta mo numaminsan. Ngam ti kagurak kon dati Chico, aje ada renot na no kanom. Nasa imas ti Chico nga talaga kakabsat. Kano ambuyo dagiti asawa yun mabarte da animal ka. Agpaigit ka man dita agat Chico ka kung nadano ka iso nga kasjay ti angot da kakabsat no nakainom da. Apay agat Chico ti mabarte kaya tajak mo na patpadasan DJ Arnel nyo kumano kasano mauna andak meten kunana. No mga kachiko di Pilipinas apo dagiti nabartek kagat chiko da apo ti ango da kakabsat. Sapay nabsug da ti pulutang kakabsat. Puan ni mala nagbangsit apo sang aw dagiti ni nabarbartek sada umay da ka rarasaasan naglalo na announcer nak apo idi. Announcer nak umay da ka agararasaas dagiti agiti nabartek na po nga agat chiko nga kuno nya i-request da di nga patukarat kano kadaglalaot yun na nakun apay daya inno na ang kakabsat no agpa-request ka iti kanta. Hello to Ate Trinidad Adswara, ni Daniela Siahan Acevedo, ni Joby Ramos Almasan, kayo nito apo nagingas ta kayo mito tatang kakabsat kaslala atay ko no naluom ti kayo nito kakabsat lumunong konsumuleng yung kanayo nga maluom dati kayo nito ka hamula mapupurusan.
Ay, kayo nito apo sumulong ken nalunong kakabsat ka ati kayo nito ko hamula puruson ni Mami Mayon. Hello Bugnay, Dave Liger Pasqua, kakabsat ken gayem, happy watching kada kayo amin. Kalug, Rosita M. Tabunyar. Manang! Hello Manang Rosita M. Tabunyar, kumusta ka Manang? Datta ni Kwan? Datta ka din ni Pastor Ditan, si Mang Putan, nakapanditan, na kay kakabsat ken gayem. Dahil di man na po iti para kada kayo amin, nga 1 labas na, happy watching nga po. 72, kalamansi kakabsat ken gayem, po May, Mami May, no simulong tanalunungan ka, po kayo nito aji Mami May. So nga, siyempre aksibul kami dito kayo nito. Hello to Manang Fatima F. Villaflor, Juliet Garcia, Avocado, Lubog ka pa. Hihihi, Joby Ramos Almasan, watching from Dubai, Rose Calon. Hello to Trinidad Azuara, Chesa. Hello to Nelson Pablo, kakabsat ken gagayem. Happy watching kada kayo. Apo, da kayo apo nga datoy grapes kano kapo. Sean Car Napoles Acevedo. Ado din nagbuyat at nga barbaro kakabsat. Agyaman na kapo. Hello naman ang Emmy Torreser ni Nelson Pablo Grapes. When sir, sumiling no naluumen. No sumuling kano naluuman. Pangpangasin niyo apo ta no makita yung alumsot dati kayo no ito nila kayo. Aglalo na ka-short, ngawang brief na, apuhan nyo nga purpurusan. Tapurusan nyo na apo iti pagragsakan nyo, no ko matayin. Nakakapsat, no pinurosyo. September 11, hello sir. Kunana, ni Mary Joy Basilio, happy watching ka na kayo, apo. Nga 70, nga naka-online, ikiday tinga gundaway. Agyaman na. Anya, iti na nga pagkakapsat, idamdamag ka. Anya, iti kaimasan, ken kadalusan nga prutas iti Pilipinas kakabsat. Amuyo. Po kalamansi kung kunayo po kalamansi naimas ya nakalalsa pao salamagi po salamagi kakabsat ken gagayem. Congratulations to Arceli Lizardo kakabsat ada puso na 50 pesos preload kakabsat nyog kakabsat nyog ajay kakabsat nyog Nus nasilengtay nagbukel ay nakano ajay no nasilengtay nagbukel anya kano dajay kunani apo lateg no kamanang Trinidad at Suara dajay. Angie Goros Pebillados, sana all naka-subscribe sa YT mo sir. Apo agpa-subscribe na kapo ti YT kakabsat Roderick Molina apo kay i-subscribe dak mo basiti na kakabsat YT channel tinumutibiyang ta umadupay ti saging ko hatag dagamin na saging ko hamay sa kakabsat ala kakayat ko pa nga umado tabarbarang lumug pa hello nyog Joby Ramos Almasan Emily Guillermo nyog nalpasan Shoni Bidi Guzman Mapala nyog tipuon na nukwa no nyog et type puon na nukwa ko na lang palasan nyo po iti present dito ayan ti YT channel ko apo tayo reflect madamdama ala dagiti comments yu dito taalak tumata po ngay kang kay tumut ati pangigadoyo kakapsak ado dati ipalod ko tatangal aldaw. Hello manang Mila Miranda, hello to Meli Umangay Baldubiso. Manipot kini manang Mila Miranda ni Emmy Torreser sumilap nustay sumirip sir ay na sa bali ajayin ako na. Hello present kuna ni manang Fatima Villaflor. Hello, thank you very much kini Arceli, kini Nicole. Iti datay kinapintasan ti umuji ko na nakatay iso ni Minda Rebulyo Rewaliso apa iso nga kwaya apa ay di man na po iti para kata kayo amin nga wanti labas na DJ
Ayan, tatana lang live nga nalaing. Iso nga pinaggidang ko ti YT con page, tapno ti kastapo. Mayat iti kuana DJ Edi mo na po iti para ka na kayo 66 saga na kayo question manin madamdama po. DJ Jonah Sagayno. Kaya amin kabsat, happy watching everyone. 60 everyone kuna na. Hello present sir. Hello present sir kuna ni Minda Rebulyo Remirabel. Ag-message kayo to apo, agpa-friend request kayo kanyak. Ag-friend request kayo apo tano agagayim tayo. Amin nga inactive nga friends ko apo di Facebook naka 5,000 na konti iti friends ko apo ikatag dagiti inactive. Handa mo buya no handa mo agkom-comment kanyak. Apay masapul pa lang ka nagado apo ti mayat nga agpa-friend request iso nga ikato ko na apo dagiti friends ko iti Facebook nga inactive. Happy watching kini Evelyn Talbot. Padaanan nyo abot sumaron nga question pangabakan nyo ti 50 pesos preload. Iti sponsor ko tatakon ni Mami May. I-sponsor ko ni Mami May tatangal daw kakabsat ken gayen. DJ Jonah Sagayno Remix. Ayan, kakabsat. Hello to Sonia. Ito'y Soto Yaramilia. Present apo. Kunana ni mga apo Sonia Soto Haramilia. Evelyn Talbo. Ala, Merry Christmas kada kayo amin patpatgig nga OFWs. Ayan man nga suliti lubong kakabsat itayan nyo. Sa payaputan. Kang kanayong kayo nga nakaradkad ken iyadayo na kayo apo iti peggad ni Apo Diyos. Nga kada tayo amin kakabsat. Happy watching, Merry Christmas kuna ni Virgie Vasconcilio Bellion. Kastamot manang ading lumamanang kayo ta ading kayo ako very sorry no kan. DJ Jonah Sagayno. Hello manang Mila Miranda wiggle sala kayo kakabsat. Manipula po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dandanon ko apo iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page. Tapno umay nakmaki liwliwaken makirayaw kada kayo amin apo. Sakbay nga maturog kayo iti daytoy nga rabi. Hello to Mirna Fernandez. Happy listening also to Manang Angelina Cortez. Siyempre ni Manang Perlita Glipay Matias. To Marlene Mintz. Kastamet kin ni Rudy Marie Pajarillo Domingo kakabsat. Ni Cheryl de la Cruz. Kastamet kin ni Evelyn Pablo. Ni Rosette Katimpuyan ni Mabemik Guillermo Marbelin Guillermo kunanan sa Marinel Guillermo. Kastamet kin ni Taraki ti Amyanan. Hello to Team JA. Ken kastamit nga kablawak ni Jamia Olivas nagbuy-buyaw nagdengdengag itaraki ti amyanan ken kada kayo amin nga wan ti labas na. Hello Juan Florido Romero ading kumusta ka? 60 pesos 60 nga star kakabsat. Thank you very much dagiti empatologyo ta barbarang mapumpunwak paya puti star. Iti amin na po nga mayat nga ag-page sa subscription iti page iti liwliwaken rayaw ipresyo data green nga puso dita abay iti likes like. Jonalyn Orianza Valdez, happy watching ading happy watching kada kayo amin na po. Dagiti dadta Dubai, Singapore, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Canada, Cyprus, dita Italy, kastamat dita po France, dita Amerika, ayan man nga sulit ilubong, dita ayan nyo kakabsat, ayan ni Mel Israel, ayan na, dita
kita dito yung Madrid, Spain. Dito yung Spain. Ramos Consuelo, watching from Kuwait. Just for fun. Hello sir. Kastamet Kaliwliwa. Just for fun. Ni Sonia Soto Haramilia, watching from Hong Kong. Kaya pa'y nakaturog dito Hong Kong. Apo, rabiin. Rabiin dito Hong Kong. At kakabsat ken gayam na po yan. Eleanor Bilyaraw. Happy watching. Kada kaya amin. Kaya pa'y nakatuturo ka po, da kayo, ala po, nabambanlok kayo man. Sa bagay nubigat po, ito nubigat, dati tikong kunada manin nga, dati apo tikong kunada nga, day off yun nubigat. Day off manin na po, giti OFWs, maya manin na po ti panagagaramping at Regi Parken. Joke. Hello. Po Princess, kumusta ka? Admin Princess Joy Tablak. Tataka lang agbuyan ako nga pa niya problema. Hello kini Admin Princess Joy Tablak. Ti may sapo nga editor tayo in chief. Iti dahil nga Facebook page. Pakisupport nyo man na po iti YT channel naman. Dati ka nakak. Ni Princess Joy Tablak. Happy watching Princess. Busy nga kanayon dati ka nakakabsat ken gayan. A lovely Baniyas watching from Abu Dhabi. Isala yung kakabsat ta, muk nga nabambanog kayo, dagiti marimaan, iti plancha na, no kaya yung agi-split kayo. Agi-split ka man ng nena kabides, nga mangkumpas, kanda to'y tukar nga kakapintas, nga ipatpatukar ko kakabsat. Manang perlita glipay matyas, Rhea Taguba, hello to Flor Abelia Borde, hello Adinggu, God bless you, kuna ni manang perlita aglipay matyas. Princess okay lang sir, kanana ni Princess Joy Tablak. Eleanor Villarao watching from Saudi Arabia. Sonia Soto Haramilia, kalkalpas pa ilang ubra sir kunana. Princess Joy Tablak, thank you sir kunana. Dagiti marimana po nga agplan-plancha, luwadan nyo na maplantya yung kita ima yo kakabsat. Concentrate yung kakabsat, ag headphone kayo, uno earphone, sa kayo latag plancha. Alwadan nyo na maplantya po dagita badbado ni am-amo yutang kay maungkan. Ag tinubong ka man, ading ko ka po manang awang at ti matinubong at awa mo ti pagtubungan ditoy. Sa may sa siguro bibingkan to lang at una sinuman, ti arami di minto kin ni Mami May. Hello to Eleanor Villarao, inya ko na nadyan. Hello Gerlin ngagdengeg. Hi Kenny Gerlin nga agdengdengeg kano ko ni Eleanor Villarao. Jocelyn Olivas Malikay ni Flor Abelia Verde. Hello po ate ko Perlita Glipay Matias, God bless ko na Marjorie Leste Mabon. Hello sir, naimbag nga oras mo, kastamet ka kaliliwa, naimbag nga panagbuy-buyayo tayo amin. Manipod kini Marjorie Leste Mabon, siguro madamati plancha natin nga balasan. Hello Ann Florido Romero, Jocelyn Olivas Malikay, Nicole Beltran, ni Flora Abelia Verde. Hello po ate ko Mila Miranda, good evening ni Ann Florido. Ayan kakasat, no nagagutak ako magbasa dagiti komensyo, ibasak amin pati tuldok. 55 gapo taraanos kayong agbuy-buy iti daytoy nga Facebook page. Siya sino man apo ti agtugaw nga agbalin nga host mo no, agbalin nga DJ apo ya ka an-anusan da kayo apo, basta laki di an-anusan da kami. Tauray no tumangtangken dagiti chachami nga agpatpatang bumaniit apo giti karabukob mi ayat mi lang apo nga makaited kami ti sangkabasit nga liwliwa ken rayaw kada kayo amin taamumi apo nga amin nga OFWs ke nabambanog nga nagtrabaho iti nagmalmalam. So nga habang nga nakapabanglo kayo apo, agbuya kayo, agdengeg kayo. Taday ito iti hosyo, umanalol apo iti tangatang siya kapo ni Roderick Temporal Ben Lizardo Molina, manikod iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Naginawan da ka na po aso, naginawan da kanya ka aso, so nga umanulol na ti tangatang. Hello to manang Angelina Cortez, Marinela Rawatos. Sino po ti asidag nga agkasaritoy? Agiti anniversary, na kayo amin, Merry Christmas.
Happy watching kadagiti datoy apo YT paki subs paki kwadak man apo di follow dak apo dito subscribe dak diti YT channel ko apo. Bero ko nyo apo siyak sir ko na ni Nicole Bertran. Bero ko da kapo ti YT channel ko Roderick Molina apo makita dak di jay. No kasano nga tilangak dito Facebook page tayo kas jay mo lang dakdakkel diti mabuya yo kakapsan. Makita yo amin apo dito ayan dadakkel dati screenshot dito YT. Yam-yaman ang kini DJ Kevin J. Kistarman apo iti ayat na mangtultulong nga giset-set up kan dati computer ko tapno lang apo napintas nga makita yo iti tangatang iti nanumo nga live ko. Thank you very much DJ Kevin J. Kistarman iti Milan, Italy, and also to your beloved wife manang Kathleen ng Kamakadangdang and to your kids. Thank you very much. Hamadim sa makita dagiti agbubuya di jam YT mo ko na agi agbubuya ti YT ha awang gamin apo ti monitor ko dito isong hang kayo nga makita ang i-check kunto apo dagiti nagan nyo awan gamin apo iti wala kayo man kita ka apo dagiti dati YT hang ko kano makita dagiti dati YT kakabsat ken kaya yan, agwari kayo apo at agpa-kuanak nga lang, madamdara. Check up ko lang apo, gitagbubuya diti YT kano, hangko ka na makita. Ayan kakapsat, thank you very much kada kayo nga 48 nga naka-online. Ayan, ibasak mo madagati mo, kakapsat tayo nga dati YT apo tagimunda. Hello to Frederick, happy watching Frederick, kumusta kayo amin kita? Dati. Hello, dagiti apo iti dagiti YT channel ko nga naka-online. Agyaman na kini 2020 ni Mitchell Mateo, ni DJ Chef Arnel, kastamot kini Tiger Lady, ni Arceli Lizardo, ni Tiger Lady, ni Lorna Domingo, ni Maylin Lugui, ni Emily Guillermo, Tiger Lady, ni Manang Pepita Sarmiento. Happy watching Tiger Lady, kastamot kini Maribel Lizardo, ni Ateo Nicole Bertran de los Santos, ni Jomitz. Hello sir, Arceli Lizardo, kastamot kini Jen Nwin Rielo. Happy watching Russell Pio, ni Arceli Lizardo, ni Dimple Rain, kastamot kini apikas jay. Kastamot kini Maribic Ugaliseria, ni Tiger Lady, ken ni Frederick, siyempre ni Frederick, ni Maribic, ni Gina Balanay Bailon, ni Riang Castillo, kastamot kini Adelina Portuguese, ni Marvelin Pichay. Ayan, dati dapo, dati ni Mami Mai. Hello everyone, konana. Ni Evelyn Talbo, ken ni Agbuben TV Vlog. Happy watching. Ken Atea de los Santos, ni Arceli Lizardo, Hamad Al-Lubaimi, ni Marinel Ruatos. Dagiti sa nga 10 milyon nga buy-buya po dito YouTube channel ko apo. Happy watching kada kayo amin dito yang kay gimimong kapsat. Tay surat konto dagiti nagan nyo. Hello to Evelyn Talbo ni Dian, naka-live ka gayam banger. Yak amoy sunga metlang gayam ko na. One, naka-live na kiti Facebook page, naka-live na apo ti YouTube ta no mamaminsan ako ti panagrigat ko nga sumanoom. Okay, question. Sagana Princess Jetta Black ni Ann Florido Romero. 39 nga naka-online. Thank you. Kada kayo amin kakabsat ken gagayan. Okay, da kayo amin na pong abuy-buya iti Facebook page kasama iti YT Emi Toriser Officer ag YouTube tay YouTube mo Sunday night met ajay ko na Sunday night ya ka mo no Sunday night tinakapan gari ka man basta naka-live na ka po iti YT channel ko iso nga pakipalo da ka po ti YT channel. Nya ko na special live at Santa Cruz, Tenerife, Spain ko na naman ang Emi Toriser. Special live ko na nakakapsat da jay YouTube ko diyan. At sa nga pulo nga naka-online.
Talaga kamkamata ka po iti oras ng WH iti YT kiso nga pasensya kayo apo. DJ Jonel sa Gino. Talaga kasjay. Yan anos yung latat buy-buyang kakabsat ken gagayam. 43 nga naka online. Thank you for watching. Sala kayo apo. Sagana yo, question umaya kon kakabsat ken gagayam. Tano damot pagkwadagiti ko ayon. Hello to Ricardo Alquiros. Hello Tagalog. Sidekick is here. Eliani Domingo, Marjorie Leste, thumbs up down and share sir. 10 million 51 dito'y Facebook page. Okay, question. Sino baybay Saturday night black t-shirt mo suot mo. Adda barutat naman ang naka-online na kiti YT manang emi kita na makitam di jay. Nakastoy tilangan lang dayay ko naka live na via YT kakabsat sumurat kayo ti YT. Ag present kay DJ tano adamo abakan niya. Okay, daydi po iti pangabakan nyo iti 50 pesos preload. Ready? Type 1. Ready? Type 1. Kasinsin Aaron Rieta Kostunan ta inom ko na ni Marinela Ruatos. Hello Aaron Rieta. Happy watching Aaron. Happy watching Aaron. Kumusta ka Aaron? Takrati puto mo. Arceli Lizardo 1. Okay, agree kayo tanong ipasok ko ko makapadaan nyo. Nya mo sir na muna na nagpiksa sa signal da na udi na kunayo 1 tano ada kasla kaya nasa ready ko na nano ka. Hello to Mami May, Mary Flor Rivera Sulatan, pardon. Mary Flor Rivera salutan ni Manang Susan Tejada Florido Tapugay, Emi Toricer, ni Ann Florido, ni Hamad Mubarak, ni Marinel Arwatos, ni Evelyn Talbo, lahag message kay T111 tanoy basak tinagnagan nyo. Ariolo Bisco Virgi, ni Emily Guillermo, ni Erlinda Domingo Pueblas. Happy watching kakapsat ka na kakapsat. Erlinda Domingo Pueblas. One maminsan kailang agwan tap no alaag lang kita nagnagan nyo. Ako makita ko nga da kayo. Davely Ger Pasqua ni Annarag. Sir, idol at tuyak manon ag subli-subli na imas ti ag subsibli apo na Annarag. Fatima F. Villaflor ni Nena Cabides ni Annarag ken kada kayo amin. Okay, kakabsat question. Nga baka nyo ti 50 pesos preload baka ag-sponsor to ni Manang Nena Cabides ditoy. Okay, dahi apo denggan nyo na lang anya iti makita yo iti ungto iti probinsya iti Cagayan kakabsat ken Cagayem. Anya iti makita yo iti ungto iti probinsya iti Cagayan kakabsat ken Cagayan. Ungto iti Cagayan. Go! Juliet Garcia, happy watching. Nya dito. Ayang kakabsat, anya di makita yo apo iti makita yo iti ungto iti Cagayan kakabsat ken Cagayem. Laman linaingan Lorna Domingo, letter E kano, letter E ala, letter N kano kakabsat ken Cagayem. Bantay kano yung ungto ti Cagayan kakabsat, dapat ka makita nga bantayan. Letter N, aslamulan niya ti makita yung murdong ti kawayan kaslakas di muton. Happy watching kada kayo amin kakabsat ken Cagayem. Happy watching. Go aga pari. May salang kakabsat kasano ngalan nyo mutli kayo. Okay. Ungto ti Cagayan kakabsat. Ungto ti Cagayan. Ayang kakabsat nya po ti makita yu ti ungto ti Cagayan. Ungto ti Cagayan kakabsat ken Cagayem. Ungto ti Cagayan kita aja. Makita man no kita nalada ti
Kakabsat ken kagayem, sigurado dati gure kayo. Puni an narag kano, aparikon klaberya kano kakabsat. Sara Tinuang ni Sara Tinuang ni apo kaka ni Bing Eslabon Lizardo letter N kano. Ni okay, kakabsat ken kagayem. Uri no basta balik ka si sulat nga ison. Okay, iti makita yo apo iti ungto ti Cagayan. Siyempre taga Ballesteros tayo giti daduma niya, taga Ballesteros kakabsat. Ada po makita yo ti ungto ti Cagayan ka ni uri kay tayo lak giragan na. Iti makita yu kakabsat iti ungto iti Cagayan apo makita yu apo iti ili na Santa Praxedes Cagayan. Dua ti final answer na kuna na. Abulog ka no apo Gina Balanay Bailon, abulog ka no. Dua ti final answer na kano kakabsat ken Cagayan. Ano ti makita yu apo ti ungto ti Cagayan. Jay apo no ungto hanga pari. Noong tutuungto nga kuna nakakabsat niya ti ungto no ti banda na ti bagatan no amyanan tapno sigurado ti ungto ti banda na ti iti laod iso iti makita yo iti ungto iti laod apo ungto yay kasdyo na yay tuktok mo iti tuktok nakakabsat tip kuna no ka makita yo apo iti ili masarakan yo ti ili nga Santa Praxedes. Congratulations to imuna po nga nakasungbat ditoy ni Hamad Mubarak. Talaga nga gaba na gitoy. Ni Nicole, ni Arceli, ni Hamad, ni Evelyn, dagitoy apo ti talaga nga nagsaswerte nga nagnagan. Anak ki Juan Muta, ani Juan Muta kuna ni Gina Balanay Baila. Ayan kakabsat, iti masarakan nyo apo ti ungto, iti Cagayan. Ungto na apo ti bandana iti amya laod ang kumbaga nga ungto tano lang matikaw kayo iti masarakan nyo nga ili apo ko Santa Praxedes asadug iti patapat. Okay, thank you very much kadagiti apo 10 million in the house dito YouTube ko. Ni Manang Emmy Toricel, Santa Ana, Santa Praxedes. Ay damot agsungsungbat na dito kakabsat ni Marjorie Leste, Calayan Island kan Tagapuga Island sir. Jakpay na panjipuga kakabsat. Ti jakpay na napupuga hang kupay nakita ti puga. Ti lang na pa nakjika pugutan. Jakpay nakita apo ti puga Island nga kunadang nakita kun apo ti kapugutan. Hello, kini Nicole Beltran, congrats kini Hamad Mubarak kakabsat ken Cagayan. Nagriya po ti winners tayo ni Minda Rebulio Rawaliso, ijay ayan ti live ni DJ Arnel, ni Nicole Beltran, ni Arceli Lizardo, kini Hamad Mubarak kakabsat. Agnayon nak madamdama po iti prices, madamdama iti load. Hello man ang Perlita Glipay Matias, 52 eyes ko na. Ala kakabsat ken Cagayan, happy watching kakabsat. Kada kayo amin ngayon nga babakat la isala yuman tayo apo nga gundawi ta agsasala tayo man kakabsat ka maksasalaan kay tamukon. Hello to Marilo Lardisaban. Na-redep ko siya ni Bidi Guzman, mapala, na-redep na po. Ala, kakabsat, sala-sala. Sala-sala kakabsat, dagiti dato YouTube ko, YT channel. Hello to Norgie Dison, Marjorie Leste. Ayan ako. 55 nga naka-online iti page 11 million iti YT.
Evelyn Talbo, alaam dati, alaam ni amom tay salam. Apo. Evelyn, dagiti si kita amo yung mabalin nga may sala. Hello Bernie Nator from Manang Perlita Glipay Marchas. Lani Domingo, happy watching. Ni Bernie Nator, happy watching po. Ano napat nagan jay ayan ti YouTube idol. Tinagang ko yung YouTube apo ko. Roderick Molina, naka-headphone na nakabado na aktiblo. Siyak dayay ako. Buya nyo ba si ti videos? Video na, tapos ipanalto cute ay subscriber na kakapsat. Kakidikit-dikit si host sa YT. Dato'y nakapon, naka-standby na kiti YT habang agsalsala kayo. Hello to Evelyn Talbo, Norgie Dison, Marjorie Lesteni, Amy Toricer, ni Marivic Ugaliseria, ni Mami May, ni Ricardo Alquiros, ni Eliani Domingo, kada kayo amin kakapsat. Agyam-yaman ang kapo iti ay-ayat ken support tayo iti Facebook page, kasama iti YT channel ko. Thank you very much kakapsat. Special mention to Raisin Biernes kaya nagiti si Siwit Team. Happy watching kada kayo. Atea de los Santos, ni Mary Joy Basilio, simulat dapo di YT. Hello to Benny Nator, hi ate Perlita Glipay Matias, konana. Hello ate no ading no manang. Ni hello to Odessa, Rita, Manong Kaanom ko na niya, Manong Kaanom, Lerna Domingo, Marie Lou Lardisabal, ni Lani Domingo, happy watching kada kayo. Nagdi 10 million in the house, 52, apo dito yung Facebook page. Salayo apo. Apo nagimas apo nga isala-sala apo no ada piyesta kastoy. Talagang makaikata po iti laladut kon samsamuyeng. Amuk apo nga maililiw kayo nga makigayisgus. Kuna ni kurak kini nang nuway di ka papanamin ng tagroborobat. Nya pakaringkuran nyo yan. Mapanamay kigayisgus. Nya tigayisgus. Buta kayo makisala. Mapangkano makigayusgus dagiti ay na nga mabagat nga nalaing nga tigayusgus na idi adda di Pilipinas. Happy watching kada kayo, agsala kayo ta agagayusgus tayo apo kakapsan. Salayan dagitay nyay salaon dagitay agabalayan apo Sioni Bidi Guzman mapala. Hello to Atea de los Santos diti YT channel 42 nga na online. Share apo. Nagimas nga nagiumas ato nga iwasawas. Nagimas nga iwasawas dagiti nga samsamiweng kakabsat, dagiti santo nga matay nga Ilocano nga balbalse kakabsat. Dagiti apo iti paka-arman dagiti babakot nga inna nga babakot nga ada asawa na apo arman dagiti na mga lalaki ko maya-maya damutan nalpas manen. Aglalo apo ti sumayot no kastoy apo nga paspasala nga balbalse dagiti balo apo kabigsada magbiro kapo iti mapakiasawaan dagiti balbalo. Talaga nga balo no kwati ko kami nagsikat no pasala nakasara ka ti balo kakapsat nga medyo kasla mildred tilang lang na po bangkan natin salunan. Hello to Benny Nator, Minda Rebulyo Rawaliso, happy watching Manang Perlita ni Manang Angelina Cortez, Madama Palasika na. Yan, kakapsat, 2 in 1 dati papanan nyo. Mapang kayo di YT, mapang kayo dito Facebook page, si Diliwliwa. Hello to Jocelyn Mendoza. Kuya Idol, paki-request naman ng kanda ni Victor Wood. Nyata, yung bagbag akong pinakamahal. Kuya. Nya ko na?
ihandog ko sa aking pinakamamahal, Jocelyn Mendoza. Uri ka din tagkanta ng tulatan titid ko niya, Jocelyn Mendoza. Siya tulat iti makamuging kan nga mangkanta iti para kintay pinakamamahal mo, Jocelyn Mendoza. Talipas ko lang ba't dati abalayan pa lang. Hello to Atea de los Santos, Evelyn Talbo, ni ayan, nagaduda dito yung YT channel ko, apo. 10 milyon. Agyaman nagdagiti apo, nagparaya BTV Star. Thank you kada kay naanos nga gipatpataya paputi staryo. Tada ito star nga ipatpataya biyo apo isumuti ornungan ni Facebook nga pagbayad nga i-deposito na ako tintid ko nga bank account. Dagiti amin pa nga nag-simret nga paid sa subscription kakapsat na yun na pay dajay. So nga agyam-yaman na kadagiti amin nga Ilocano, ayan man nga sulit ilubong itayan nyo apo nga OFWs, tada kayo apo iti supporters iti dayto nga Facebook page. Iyan idawdawat ko apo nga sumuporta kay ito kumuha ka nagbuya kayo dagiti sa nga pulo nga grand finalist iti singing contest na ito no madano na po ti grand finals. Agkakaduwa tayo ito kumuha po nga Ilocano nga mangbuya ken mangdingeg kadagiti aglag kakalaing contestant ti liwliwag ken rayaw nga makita yumo nga talaga nga nalalaingda nga talaga. Hello to Josie Bagao. Good morning everyone. Enjoy the show. Thank you very much manang Josie Bagao. Hate Basli Sandra Guillermo, happy watching. Hello gayem. Sian Olalo. God bless you. Manipot kini manang Perlita Glipay Manches. Elisa manang Elisa Nicolas. Hello Roderick Molina. Good evening sir. Kung nanapay kidin. Inyata serin manang Elisa Nicolas. Agyaman na kitian anos iti panagbuy-buyan ni manang Elisa Nicolas. Thank you very much manang iti ananos yo. Amin nga manang ko apo ditoy nga buy-buya. Ta syempre apo agyaman kami ta. Si kami nga live streamer nga kunana. Syempre apo agyaman kami tano agpabuya kami uno ag live kami adda kayo nga agbuya. Kasla radyo nga mabuya dakma kasjay. Naman kami mga batido apo ni DJ Arnela so nalay nga apo talaga nga batido iso na apo nga ang DJ ngum siya host na lang apo aglalag duwada kin ni DJ Kevin Jake ta iso na po ti talaga nga DJ siya ka host agpakpakatawa naglakada kayo apo ta ado ti message apo manong kaya tang abuyan tanog patpatang ka ko po 120 km per hour iti panagsaom karintarem kumanak kakako na ka sigud ko ta naginawan dak ti aso. Hello to te Basli Sarah Dina Guillermo watching, happy watching sir. Thank you ading. Sala-sala yo kita amo yo. No damo yo nga napigsapay lang kita nga bakat. Captain nyo tayo sala yo. This is our native music. Kung nami salam na tapos nagsala kayo. Alwadan nyo na matumba kayo. Nicole Beltran. Mo sala-sala na amo. Hello to Nicole Beltran. Happy watching kata kaya po. Agyaman nakiti pa nagsirat mo at simrat niya po Erlinda Pueblas ditoy. Ni Atea de los Santos, ni Mami May, ni Frederick Castillo iti Los Mawelos ditoy YT channel ko po. Sumurat kayo iti YT channel apo ta paki-subscribe dak numabalin videos buyaon nyo tapos idikit daken itam sa piyumot ni Hosbas Satan. Hello to manang Emmy Toriser, regards to manang Lisa Toriser, dagdi agkapsat apo nga tagapataw bugay Cagayan. Agyaman nagmetiyay panagbuybuyag iti agkapsat da manang Fatima Florido Villa Flor kini ni manang Susan Florido Tejada. Agdi agkapsat met apo nga Florido sister.
Hello to Joby Valdiviano. Happy watching to Catalina Casco, Raisin Bernes, Melanie Ingar, Ansel Barmachea, Umay Kayon. Ay, sasala tayo nagpintas tatukara ni DJ Roderick Molina. Ako na ni Manang Elisa Nicolas. Talaga nga makakinni ka manang no mga gamdag ito eh. Tauray siya ka mailiw na mo na po nga makisala iti balse nga no agtuktukar kami di balse dito eh. Aglalo no da kami di kusina kini Mami May agsala kami agsala taman na ading ko ano ka apo may mo agsala kami yung kayat ko kami no agsala nakti balse double step. Lani Domingo, double step ti kayat ko. Linda Domingo Pueblas, happy watching kada kayo. Nagimas apo nga isala dato no. Nagimas apo nga isala ti double step at ay paturay mo nga agal-al datay ati kasalam sa malalapsot datay smuggle na no naka-smuggle. Uno may ikat datay atay sandal na. Wow! Napintas nga ti makisala kakapsat iti abalayan. Tay, Pilipinas makangagkat ti sunatang kasto ko apo, dagbudang. Pobre ang ka nakaumbidar. Kaya hanga may tudugat ti ubot apo dagiti nalaing iti budaan. Nalaing agi silipin. Makapaliw dato karmo kuna ni te Basil Sir na Guillermo. Jak may ko dato. Lani Domingo, siyempre numapang ka makibuda ati may silipin iti panunutom nga muna. Ajay mo panakisala iti panunutom ka ajay panakabsog mo ka nati panagiyawad mo iti igado. Apo nagpintas ati ay mapamakibuda gintutulong ka ba sita pa tanong ka. Ay, dato iyawid mo, silipin mo, tanda mo nga naginaw ko nada. Hello Catalina Casco, kakabsat ng tatang kasosyalan na wanti budbudang astuyen. Ada budang catering nga po dagiti agabalayan, nakasiting pretty dati jay, ngam agkurimot datay bayat, kakabsat kan gayam. Patapukom ta salunan sir, Raisin Bernes. Emi talaga dagitay mangmangan idino balas iti para sing iti budaan. Dagita yung mangmangan idino pa aglalo kanya kidi ano mangmangan naktada na ibudan apo ta balse apo nagadupay ti kanom umadupay ti kanom apo no ada katibudaan kakabsat nga mito agawid ka mapalpaang kan mangkan tumanen na anti-anti nga gayam kiti putahe nga impakanda kanyayaw amukon ano ba sit iti handa da kakabsat anting-antingan da dagi kusinero da jay nuhaan pagtakin da ka uno pa pag busugon data nyo tanong kasla napsug kayo kung iba si sindayo kinan nyo sigurado agtaki kayo nga di nga ka makadanong kayo balayo kabigatan na po ang pipila kayo di jay kubeta kakapsat kin gayam so nga kagurgurak ti ba makibudan no kas jay di kagurgurak ti ba makibudan no kas jay no pagtakin da kan tumula ang haanin gumata nga alwadam laeng maltutan ko na balsi kawikaw sir Catalina Casco supay diya kagurgurat ti mapamakibuda no kasi no ati agtaki na nga sumangpad agayab kay pa ilang timoy makikaan no nakastamang la pamayan nyo data putahe ti ayan na di jay dagi kusinero ada anting-anting na agtaki kayo napadasang mi sa nga pamilya apo fall in line mo tin pa di ko si JC aron kakapsat kang gayem agtataki kami mo tan ani malagkapsot kami mo tan imbes nagkapsot kami ti ragsak ko magkapsot kami mo apo ti iti sakit ti kimut na apo ta nagsakit pa iti kimut mo no agburis kawan wah kuno no kakapo danom ti muar kakapsat santo apo ikid mo ka apo nagsakit ati puriit ko apa nabigatan na pumanting-antingan ti sir ti langan ada manti-antingan nga talaga ti putahe muray ibagbagayo dada ni amang kumay sa kusinero anting-antingan mita no makanay dati kwayo nya pamayan nyo no sana kapuyot-puyutan dati basisaw tayo baboy di parparkinda sigurado dahil nakibuda agtatakida
fall in line nga pan JCR kakabsat. Ta apo hamo pay nga hamo may gawid na po no Boris, hamo may gawid. Ta oray no kasano ti itutulong datay puriit mo, datay ubot mo tanuhan lang mapan. Po prot kunana ko pa naipugso na po dagitay kinamungay gadu nga hamungi nalangal nga nalaing. Pasensyakan na po dagiti mangmangan ta sigurado kasi nga talaga ta napadasak no tay nginalangal mo hamo nginalangal nga igado kada adobo opo ta nagtakki ka ay urewan ti budbuda kakapsat kang gayem katawan ni manang Emmy Toriser Eleanor Villarao nya ko nada nalaing da nga mga anting-anting ko Catalina Kasko supay manang perlitag lupay pa siya ti bagbagak ta adyo ko na sa nga pamilya kami kasi no adda kaming buda idi si kami sa nga pamilya ni amang ko kusinero ni inang ko mapantumulong siyempre da kaming anak na nga sa nga walo kami daya mabati di balay no ko mapang kami amin makibuda kakapsat kang gayem ento no suwangpot kami ta nagtatakki kami sa nga pulo kami nga fall in line nga mapan ni JCR kakapsat buburis kami po nagsakit ti ubot nga nagsakit ati ubot nga agburis kakapsat ay madama mangan ko na ni-race Apo aging kukuna kayo talaga mathamo no buris kamin kakapsat may gawid mo may tepel mo may tepelon no buris mo no tabel po may gawid mo pay laeng imbes la bagaji gamin no buris gamin tao napal nga mapanan apo no hangka makatugaw nga sigod narigatan kakapsat ken gakayem pumet sir nakarumet ta atansan ko na ni Deli Villarao aman numaanting-antingan iti putahe iti agbuda kakapsat anting-antingan dagiti agpabuda mo no iti agpunsyon kakapsat sigurado sino haman nyo pa napadasan niya po iti nagtaking na pan nakipunsyon uno pan nakidaya padasan yun to may kayo to kanyami makidaya may kayo to balay makidaya kanyami ito no agaw-awid kami ito no ag-birthday na palubos na po Diyos takitaan nyo padasin nyo to sa anting-antingan tayo to di agbuburis tayo amin next question ito na di ba Grace Mercado happy watching ala kakabsat gunser ko nada nagpaiso day ta ading Roderick ko na ni manang Elisa Ramos taday ti ko na day di amang ko wala manain tinistorya kini datoy aji amang ko kusinero isuna talaga nga mabigbig nga kusinero apo di ayami di lugar mi ta ano adag buda ada natay ada bunyag ada basta ada pasken kakapsat aya banday suna nga umay pa nagluto pa naggurong diti baboy baka manok malding ko na basta mangrugiti maka manok malding ko na apo dalatan ni amang ko no siyempre kabagyam mi amin apo di ayan ti lugar mi di tanatay isunan apo apay amang nyakin mo data ata mukod mo apay nga may ikatanda ata kudil na ko nak diyan ti mukod na po ta di mukod na amang ka atay nya nagan na diyan di mukod kakapsat ka atay tumangtangken nagan na diyan agkalkalyo di mukod na kukunak dinamag ko payso atoy apay amang nyata na ananum data kwa data yan ti mukod mo nakatangtangken data kalyo na ito iti pangalaalaak ti ilalaok ko kung dagi jay ayan ti lulutwag tano manting-antingan ta oray no basit iti handada mabsug dalat tano ka umadulat ta ti mangan makanay dayi handa ko na nya ikam ti kudil na tay ati kalyo kakabsat diti sa di mukod di ba ti lalakay nga talaga nga pag nangapagnapa makita yung nga natangken dato yan ti mukod ija iti pangalaan na kano nga ilaok na kan dati lutun na kakabsat ken gagayem tano makanay animalan sumula ang ano pata no kaya da kayo pagtakin da kayo
Paypay so po. Saan ading agpakanin sunod anting-anting na? Saan dalang alagarod no basit garod ti putahe. Amuyo ka de. Ngano gumatang kayo iti kaldero nga barbaro kakabsat ken kagayem. Masapul nga anting-antingan nyo dahil nagluto kayo di mun unang luto nyo kon aji kaldero kakabsat tapno sigurado nga adalatan nagyan na dahil nga kaldero kakabsat anting-antingan nyo mangan tayo baro nga kaldero datoy kanon tayo amin tinagyan na kung nada no ko ako kanon uno mangibati kayo kasjay tano tikas tapo ko hanga may ibusan na po iti kwarta iti inna po dahil nga kaldero no ka punmun nyo, pagpagan nyo, kanan nyo amin dajay kakabsat tano, sigurado. Kasalamat ajay anting-anting ako nada po. Pinadas ko dato yung mga ag-click. No, baro tawon ka no, mangibulsa ka ka no, iti sinsilyo, dita bulsam. Kada taon, mangibulsa na ang mangibulsa. Tano, hanggang umawa-awanan ti kwarta data bulsam. Apo hanga nag-click kanya kaputa kada taon mga ag-krisis na baliktad size so wento no sumaruno nga ato yung taon dati indo no 31 kakabsat ti rabi hanak to mga bulsaan barbarang no kanayon to nga nagyan nati ati bulsakon kakabsat ta kanayon na nga maawanan ti kwarta kakabsat dahil ti kunada kirikiritum kano kakabsat kunada pa'y tano na swerte kano masapul kano nga agpanti ka agpanti ka ti red uno agbrief ka ti red agbado ka ti red kakabsat ken gagayem naswerte ka kano ti sumaruno nga tawon nga maluadam no tiempo ti panagtutudo iti panagsukat ti tawon ta nakared ka nakared ka ti badom nakared ka ti aglalok jacket mo ka aglalok ta nagkimat sikati muna makimat tandaanan nyo diya ka muna paypayso agasat ka no dajay alwadam lang ahang ka grade nakared ka tibadong nakared ka panty nakared ka jacket nakared ka paano nagkimat sikatin na napuntang nga sigudan. Hello to Ann Florido Romero, happy watching kada kayo apo ngagkakatawa dagiti 52 una kuman no nya dyan malinggaran si Thanksers ka na man kung nada po basta no nag-red ka ti pantim po na swerte ka kano mamati ka sir kabsat awan dagitan kung nada so isumuti istala po dagiti babagat di tiyempo na inununa na nga giti babagat handapi agpampanti ka kabsat iso nga dagiti babagat nga inuna idi aglalo giti ada asawa na kakabsat dagiti inna nga babagat nga inuugma iti aramid na iso nga adu ti anak dagiti una nga babakat ka sa imun una nga babakat ka sa tawan ti pantida tano makita nila kayda puna sa kara nakaredy ka manimbakat kun iso nga panutputon na dadila kay nakakabsat dagiti babakat nga ay inauna siyempre tiyempo ti babakat tiyempo ti punganay di dapat mo agpanti ko na iso nga siyempre no once nga nakita tayo asawa na tahawang panti tayo bakit na nakaredy manin natin bakit kon mabalin manin nga patutputonan kunada kasi kunada di tiyempo ti unana di dapat mo agpanti kunada so nga aduan nak dagiti inaun-una nga babakot kang kagayem ganda mo na saw-saw manin na po dito ikakatawa kayo happy watching makakatawak man ta aduta imbagam ko na Juliet awan padasin nyo ti hangag panti da kayo tatanga inauna nga dagiti kabaruan nga babae tata padasin nyo ti hangag panti makita na kayo nila kayo apa sigurado nga iyala na kayo nawang pantiyo paglaki din ta kanayo nga nakapanti ni mami agririnat no dati atay ko ni mami ko nagpantalong ka nagrigang ibaba kakapsat tekayat ko kati mabanay nga sikod hello happy watching mami may iso nga delikado kakapsat no kas diti mapaspasamak ang pangasiyo ta reno ko ako ikanyo mo lata hanyo ko tultulado nagitiin na nga babakat nga nagkauna nga idi tiyempo ka no pwede no na nga babakat handa pa mo nagpante iso nga aduan nak na nagijay kabarwanan tayon uri hang kay panti basta nakatibak kayo tapno iligasim lang na panon no kwa di ba
Aji tibak kakabsat, daji ti kapintasan nga panti ti babae. Panti, di ba tibak? Ano iniligasim lang basit, impaipit mo di dyan ko, napanon kakabsat. So nga, yung mga pins, da kayo babae nagtibak hanga madrik at ubot yung may kawiwit dati tibak na. Ay tibak bagla ka tang agtip-tibak ni Mami Mayin tapan ni panel piitik ko madyo ubo na noon dati tibak na. Apa yan yung aslama aja yan titibak ko di ba slatay ati garter na aja aja di ubot na may kawit yan ti ubot ko di may kawiwit kan da yan ti ubot day kasla da ti pangilo na lata kanya yon nga routing naglalaok ko na ni Angie. Bilyados kakatawa daw po. Aman! Iso nga nasirib dadi nagaramid apo iti nagimbento iti tibak para kagiti babae ta awanti adu nga molesta dagiti lalaki nukas jay nga ilukibdan. Hamo masapol nga lapsuton aja yan. Ipaligog milatang ka napanon. Apo may orita ading baka aganak kayo iti babae. Awanin mana. Nadini kay taganakon ta narigat kay wanon. Duwalatay sulata. Isuga ti pampanunutag daji tibak ka api adaji kawit na jilikod kasla na ipakulili di ayanti poriit na kasla mo kanay na nga may ilo daji. Sino ti agtip-tibak ka na kayo kakabsat may mayat pa daji baag tadadakkel ngam daji may kaw may pakulili Nicole Beltran. Po delikado kakabsat da kasang data. Tibak, naseksi kayo. Paisuwag parang data duwang akimutsyo. Data yan ti aglalo no agpited kayo tanakatibak kayo nga babae ngam. Akay mariyit kung dajay kaslama iluwan lang tayo ubot yung kung datay atay na ikawit di jayan ti. Kasumak man tayo. Nyajay. Mabul kanas di unag-share ko. Apo, daji kawit na di likod kasla may pakpakulili nga may ilulat na yan tipuriit yo. Sabagay may mayat no iligasin mo aja yan automatic nga mayat. Mayat no nakatibak kayo kakabsat no nakaida kayo kung asawa yung no nakatibak kayo nga magbagnag tapos nakapitit kayo apo madlaw mo lata nga makita data ubot yung pariso mo lang ado iti mainggal nyo iso nga ado ti marip agtibak ka di Pilipinas ta agpited ka po surut-suruton da kayo iti nautog di jay so nga delikado dato nagapati abroad nakatibak ko na da iso nga agistaring kayo no pa ado ti nasa ukong kakabsat talaga nga uno monol-ol na nga monol-ol manin dayti man na po iti para kada kayo amin nga kakatawa ang inin to'y tiyang ko na ni Lucy Rapanan para uray mo kanyak mo ama ng pugsagit dati tiyang agpatangkon dati ati rusok ko no agkatawa na kakabsat ken gagayem kaya tagyam-yaman na kaputa uray no kasano ti bambanog yun nag-istorya ti numutibiyang magpaypay sumot dati sausawak apo di lang panunutag ko datay tibak yung ka ay kaawit na jilikod ko ang kay mariit nga may ilo kayo tapos no dati tamudo nila kayo tikas di na yubo yung kulagtit kayo para kada kayo amin na po nga mariman nga kakataw good evening Roderick ko na ni Irene Locson Marinel Ruatos na laka nga maigad no kwaser siyempre nalakang maigat no nakatibak kakabsat ta uri no impali inligasim lang di tibak na panon po Linda Domingo Puebla sala kakabsat thank you very much sa iti panagkakatawa yun Idol Edrit dami tualita porfa Hello to Manam Kenji Wong Nutrang and John Pescador. Happy watching ka na kayo aming kakapsat. Sabay kumaputahan na kakagura dagiti sa unti numutibiyang tapagkakatawaan lang apo da kanya yun ano kayo ti aktiba po kayo anong mayat da magargar iti asawa yung manayunan no kwapo dagiti anak yung umado ti populasyon
tangay adutin na tayong gaputi COVID. Happy watching kata kayo amin na po nga awanti lawas na. Thank you very much nagtikat katawa yon. Agpado kayo kung natagara di nga mayat. Iso nga gargarinyo kita asawa yu tanong maanayunan uno naladawakon ko na ni Kenji wa. Edric, dami tualitas. Edric, dami. Hello to Lucy Rapanan Rabara. Thank you Kabsat Santa Catalina Ilocos Song Ilocano Song ni Marieta Rapanan. Una nakapiduam dato yung siguro man ang Lucy. Remix of DJ King. Melanie Ingkaran, nagaduol cooking kasistes sir ko na. Kada di matay ito di kay kayatan niyo apo ta no reno kasano bambanog yo papauli na ditoy. At least enjoy yo apo ti agbuyam iti nanumo nga live ko. Ta siya gamin no ag live na gamin apo medyo ada green na apo. Noon madamdam ag live ni DJ Kevin J kakapsat isunto ti mangsulat puno mangagas apo dagiti sawsawag nga da green na diti live ko doon og live kakapsat isuna syempre may sapo nga membro iti ada relation na isuna iso nga pakawanon na latan ni Apo Johnson apo kong pakawanon da kakapsat da kakagura kapag ulakan tayo laang dayto nga ipsawsawag. Edri dami tualietas this point abutugak pa yun. Hello manang Nancy Clemente muna abutan datay tibak no nakatibak na lalakang maigad kunada. Karigat apo ti agtugaw dito yung agpakpakatawa ta agbutog nakpay. Makapabutog apo ti katawa. 40 sa isa po naka-online. Thank you very much kata kayo. Amin na po. Dagiti dagtuymot YT channel ko. Adamo 9 million in the house. Kata kayo amin kakapsat nga 44 nga naka-online. Dayti man na po iti sagsagot ko kata kayo amin nga wanti labas na. Thank you very much apo. Iti anusyo ken panagkatkatawa ya po. Hello to Raisin Bernes and CUC with team. Dagiti CUC with girls para kata kayo dayto ya po nga kanta. Ken isagsagot ko miten kini manang Jocelyn Mendona ko na. Na minsan nagkita na magkunot ang nagayat ken ka isumbat mo ket nalawag awan ko na mga ibaga kanyak nalawag aparpar buklaing tisumbat mo tanakitak akakoy kuyog mau nalawag aparpar buklaing tisumbat mo tanakitak akakoy kuyog mau ay ayatem. Hello tumanang emito di sir parpar buklaing sakit akinunam awan ko nang kuti pagduyusam awan gayam kay budingan parpar bukla gayam daytayat
Kada kayo amin kakabsat nga 45 nga naka-online na iti Facebook page. Kastama ta po iti sangapulo nga datoy YT channel ko po. Thank you very much for watching yaman at kakabsat. Iti na minsan nagkita ta kuno at nagayat ken ka delikado ko kapsat ada medyo nag-warning ati Facebook iso nga space ko na nakakapsat ka Apsol parbuglaing tisumbat mo tanakitag akako'y kuyog ma nalawag aparparbuglaing tisumbat mo tanakitag akako'y kuyog ma ni ay ayatem Okay, da kayo nga nangabaka po ni Minda Rebulyo Waliso, kastamit kini Michelle Beltran, ni Arceli Lizardo, kini Hamad Mubarak apo, i-message you apo dagiti number you apo, kung dagiti SIM card yo, tapno ti kasta ko, isurat ko na po ta, ready for loading. Da kayo amin kakabsat ken kayo. Agyaman ka team ko na ni Catalina Casco ken kaya. Ayan na po da kayo amin nga 45 nga naka-online ket nag-warning nga po dahiti Facebook page tayo iso nga para kada kayo na po datoy nga maudi nga sunata nga isagsagot ko kada kayo amin agyaman na kaputi panagdusdus ngiit panagkatkatawa panaganelokyo kadagiti amin nga na sarita apo ka sapay ko maputag buya kay tumanin into no sumaruno nga ag-live kami iti daytoy nga Facebook page. Thank you kuno ni Hamad Mubarak. Ayang kakabsat para kada kayo amin nga wanti labas na ket agyamyamanak apo iti ayayatyo iti support tayo iti daytoy nga Facebook page. Supportaran tayo apo iti supportaran tayo apo ti Ilocano dagiti iti panagsantak iti literatura Ilocana. Ada nag-message kanyak iti apo nga manong naglaing kang ag Ilocano, naglaing kang agpatang ti Ilocano. Dato ti major ko kun kada kayo amin na po nga agbubuya. Thank you very much. Sapay kumaputan na kaitid na kaputi linglingay ken liwliwa ken rayaw kada kayo amin nga OFWs sapay kumaputa kang kanayong kayo nga naragsak ken nasalun at ditabat-batog yung nga langit ken awato niya po iti naimpapuswan nga para panangkablaw ko titungkal may sa kada tayo nga OFWs nga pakairamanan na po dagiti taga Pilipinas. Merry Christmas to one and all. Sapay kumaputa narabuy iti isasangbay ti grasya kada tayo iti tunggal maysa iti idadating iti makungkuna nga Paskwa. Peace be with you to all of you. Thank you very much. Keep safe everyone and I love you so much. Mabatik pa lang po dati naka-open dati YT channel ko. Dito Facebook page at pakadala ko ngam dito YT channel kakapsat dito yung nakpay lang. Thank you. Hello to Deli Villarao. Ket ni Jocelyn Mendoza ba ito? Mundana kung nasa tiyapo dahil parparbuktiin ted ko kakabsat. Hello manang si Clemente dagiti sponsors apo iti Liwliwaken Rayaw Grand Finals sa sino man apo timayat nga gi-sponsor o basi-basi lang apo tapang nayum mi apo iti abakon dagiti winners dagiti pag grand finalista ya po tahang ko pay nga kompleto.
Ayan, ituloy ko po diti YT. Iti panag-live ko. Thank you very much kada kaya amin nga 1 tilabas na. Kaya mo na kiti pa nagbuy-buya. Ayan, dito yun ako na ayan ti YouTube tata, YT. Hello to Risa Sebastian, to Ruby Galapon, ni Manang Emmy Toriser, niya to eh. Tidi sa Ann Florido Remero ato, ikon. Kada kayo amin kakapsat ken gayem, giyama nakaputi panagan anusyo, nga habang agon unin na kaji page tatay, datoy kayo apong agtutungtong, kadwayo ni Mami. Hello to Ann Florido, happy watching kada king kading. Manibo po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Nagananos kayo apo ta nayunak lang ti oras na. Isungan ano sanda kakapsat. Handak bang panawa na po? Amuyo tatay aldaw, tatay bigat kakapsat iso ti nag kadal daw. Iso ti pag iso apo iti pag riingat kita og ti WH. Imato apo ti 408 nga WH song apo nagpaspasan ko na kiso nga yam-yaman apo ti anos yo nga buy-buya kadagiti videos ko no hanga po kada kayo apo hangangan awan to posibilidad na ngangani nga maalakon atay 4,000 nga watts hour kakabsat paipudpudnog teg paiso apo imato ti 408 iso nga mas daawan naksino nga tati nagi-play apo nga adu ko na kiso nga agyaman apo ti anos yo. Thank you kada kayo amin na tanawang kayo apo nga agsuporta kanya hang po maala po datoy nga WH no hangaga po kada kayo iso nga utang na imbag nga nakam ko kanya ya po datoy no apay nga naalak. Hello kadagiti 11 million in the house ag present kayo man da kayo nga datoy nga 11. Happy watching kada kayo amin kakabsat ken kayem nagyama na kapote na anusyo ta napintas agasam ta 408 nga watts hour nga intid apo ti ni lolo iso nga gyama nakakapsat ken ganyan alanusan da ka po nga taag live nak lang apo ti madamdamay ti ko. Sa bagay, nagpipintas po dagiti remix song nga isagsawat ko no. Hello to Atea de los Santos, present Ahmad Albani, kada kayo amin na po nga naka-online. Thank you very much kada kayo amin nasa nga pa da manipod po di Santa Cruz, Tenerife, Spain na kaya po nga abuy-buya paki-play yung latapo ti video ta basi lang aldawon lima nga aldaw nga ta siguro maalakon tay 4,000 palubos na po Diyos no ipalubos siya po maalak ngam no saan hangko maala ni Apo Diyos latang apo ti makamon no talaga nga itid na nga manayunak apo nga 4,000 WHT hello to 2020 ni Atea de los Santos thank you very much dagiti nga baaba ka po ti Facebook page dagiti OFWs nga agar aramat iti tibak kaabsat alwadan nyo aji ko menos iti pagilo yun kan na makatakki kayo dahil iti ipuligad yun datay italina no ka. Hello to Atea Nicole present 2020 13 million in the house please share kada kayo amin kaabsat i-share tayo man apo tag-share man kada kayo tayo share ko man apo i-share ko man apo datoy awanti messenger na sika awanti messenger na thank you kada kayo amin nga sangapada agyaman na kaputian anusyo ni awan pa'y Facebook na so ang ko may share alawon la put your hands up
Hala, iyan ano siya po iti agbuya-buyan at nayunak lang nga 3 oras ti panag-live ko. Da kayo apo nga mariman nga agluluto, ala ka ayan ano siya kakabsat iti agbuy-buya basitan kasjay kakabsat ken kaya. Thank you kada kayo iti ano siya. Thank you apo. Hello to sino ni Frederick Castillo de Talos Mawelos, ni Manang Adelina Portuguese. Thank you very much kada kayo. Amen. Giyaman nagkakabsat tiyan anos yung agiyaman nakadagiti panagbuy-buyayo. Ano kuna manin anak awanti kastoy apo no hangko nga no hanga gapakda kayo. Hello kadagiti 11 million in the house. Thank you very much for watching. Thank you kadaya amin na po. DJ Soundboy. Remix. Already 12 million in the house. Thank you very much kakabsat. Gyamanak kada kayo amin. Agi-share na kiso nga pasensya kayo. Ayan kakabsat, 11 million in the house. Thank you very much. Nakashare ako. Hello to Joel Tagumasi. Hello present ko na ni Joel. Hello Joel, nang kape nakaturog. Joel, happy watching. Merry Christmas. Tay Paskwak na tinubong Joel. Adea de los Santos. Hello. Pagyaman na kiti panagbuy-buyan ni Joel Tagumasi, manipod na puti alakapan, iti amuban, Balisteros Cagayan, madama aramid ti ititas ko na po. Yung oras titan, parbangon nun, di pa'y awalan na po yatang kamanain. Ajay eskwela, alawon la. Thank you kadagiti 14 million in the house nga buy-buya po. Sa bagay nakapresent kayon, alak madamdama tinagan nyo ditoy tay surat kumut kakabsat kan gagayem tanarigat no page lang ti mga abak kay mo dito YouTube ngam nasapol nga pag didikitik apo dagiti nang abak ta medyo nagado dati paludak kakabsat ado dati maludludan iso nga medyo Dagiti 14 million in the house. Maribel Lizardo, happy watching. Kumusta kayo? Ngawan tilabas na. Anusan nyo na? Nyatububtaan nyo. Sisit tayo. Madama merienda kakabsat. Kada kayo nga 14 nga naka-online. Madama po iti merienda yun. Nya si dayo. Rabi iyon. Bigat yun. Naldaw yun.
At tinakpay lang ako ng katugaw. So nga, yan anos ko pay lang ta. Ay supay nga pagkwanti WH ko. Nanusan niyo ba si Tiag Dungdungog, Buybuya. Tanong ti kasta po ka maya. Yadupay. Mga kwapay. 45 minutes. Sakbay nga agpakada. Nga mananusan nyo. 15 million in the house. Kada kayo amin. Nga, ang 15 million kakabsat dito yung nakatibak. Kasi nakatibak kakabsat kayo kakayem. Happy watching. Enjoy. Wearing tibak. Hello to Atea de los Santos, madama plancha, sir. Laki lang. I-open mo pa lang tag. Dingdigod ka, tanong ka sila, dakaduang mga patpatang mo. Dita pagplanchaam. Okay, happy ironing to Atea de los Santos. Hello to Lenlen. Happy watching Lenlen. Dama plancha, sir. Konada. Hello, sino ti Lenlen dito, eh? Amumunaga na. Da kayo gamin nga da YouTube na YT nakakapsat agipang kayo ti picture profile yo tapno malasin na kayo kano ni Lolo nga si kayo data ano siya sino ti makasapul iti jacket ibagayo lang ta ikang kay ti jacket yo apo tapno ti kasta makaibaba kayo ti balayo dito eh. Thank you mas ngagyaman at kini DJ Kevin J. Starman no agdingding man kita ito nga kanito apo tano sa nga po kanya na apo hangko nga naala when no na-set up dati computer tayo apo ta iso apo ti mang tulong kuntoy no mo tabiyang isong aduuna ya apo ti na dakkel nga utang nga naimbag nga nakom kini DJ Kevin J. iti itutulong na kanyak iti preparasyon iti grand finals ken panang i-set up na amin dagiti page kun dito YT channel ko. Thank you very much. Hello to Gina Balanay Bailon. Nagyaman akading iti okay, nagyaman akapo iti panag buybuya mading. Thank you. Tian anos yo apo kanyak. Tano hanga po da kayo apo hanga umado iti WH ko. Thank you kada kayo amin kakabsat. Dagiti 14 nga na online yamanak kakabsat. Hello, happy watching kini manang Angelina Cortez. Agmes may pasensya kan sir tadyak nakabuya pa lang kalapas ti trabaho dayay kakabsat. Okay. Agyaman ak apo ten anos yo da kayo apo nga 15 million Gina Balanay Bailon. Dagiti madama nga plancha. Alain to malpas kay ngagplancha hang kayo nga gagumti nga dagos iti danom nga nalamiis. Hello to manang Perlita Glipay Matias. Hello everyone. I'll be watching and listening. Manipod kini manang ni manang Perlita Aglipay Matias. Ni manang Perlita adu apo ti kwan na anos dato yung manang tayo. Ta ayan man no sino man apo ti live adalat ta isuna di jay. Iso nga mayat kang kanayon nga makitaktak ko nay kada tayo iti tangatang kapsat. Happy watching manang Perlita Glipay Matias. Regards to your family, Merry Christmas. Kala kayo amin dita ayan mo ken kastamit agiti ayayatem iti biag. Thank you very much manang Perlita Aglipay Matias, ni Gina Bailon, ni Atea Nicole Beltran, ni Lenlen, kastamot kini Joel Florido Tagamasi, ni 2020 ni Arcelo Lizardo, ni Hamad Alaibani, ni Mami May, ni Ruby Galapon, kastamot kin ni Frederick Castillo, ni Dian Castillo, ni Ann Florido Romero.
Thank you. Iti 16 million in the house. Welcome, Apo. Hello manang Angelina Cortez. Thank you manang iti anaanos mo agbuybuya. Talagang imatu iti 408 nga WH. May sarangal daw daya po nakiktutak 408 apo na nagpaspasong ko na. Hello ate Angelina, manang Angelina inubra ni mami datay intapal nan medyo mayat manang tinapalan namanin. Asukar nga redon timpanan. Siguro sa sinumanon ni mami may datay sa kanata wanagot-ot nga talaga at rimwar ati bagas-bagas nan at ayan simangi datay ayan ti kasla kudil na di igid na pa nagsakit. Hello Lin Domingo, hello, God bless ate Perlita, God bless you kunana ni mami kini manang Perlita aglipay matya, shout out kini ading may kunana. Thank you. Manang Angelina kinaman ng Pearly Taglipay Matches. Basta mag-live na kadada po agbuy-buya. Anak unay nakabayag tatay di ayan ni DJ MG manang Pearly tata. Kasi nung hanak nga ag-live nga nasapsapa naladawak tumanin nga malpas into no rabi iso nga pasinsyakan ta into no maminsan sumuportara nakto apo iti live streaming ni DJ MJ agayab ta ito apo ta no gamin na iladladaw ko naladaw kami maturo giso nga medyo insapsapa kunta ore ko tamo gamin no Sabado awan live na dagayem live na iso nga nag-live akon ata isupay da oras ko apo so nga maminsan manang pasensya ka. Hello to 2020 thumbs up and share ko pailang tabuyan nakdamdama makasangkot na kijay datoy nakpailang pailang rawar ko naman ng Angelina Cortez 2020 naka-play lahat ng amin dagita video ko na ni 2020 lakakabsat alaka sino man apo titulong kanya nga gi-play kadagiti videos ko siya sino man apo ta aspirant nga ni mamone iti balay nakakabsat ibagayo yung tula ang kanyak into numalpas ko ti dahito balay kakabsat ta i-play tumot kakabsat tumulong ak tumot nga gi-play apo ado ti pag-i-playak agi-play na kiti computer agi-play na diti duwa nga cellphone ko talo nga cellphone tapos may isa nga telebisyon i-play kumot aming kakabsat tapno tikasta makatulong ken makasubalit akmot iti ayat yu continue mo tibiyang so nga no siya sino man iti ngani nga malpas ngani nga makaabot apo iti mamone nga kunada tumulong nak nga agi-play kakabsat awan ti problema iba kayo lang manong ko ada kabagyak ko no dagayim ko nga ngani nga mamone ko da kurang na ti WH no kunayo paki-play mo man isuna no kunayon to kakabsat won awan ti ado nga patang awon ngayon sigita so ano dagayim yo nga kasjay kurang wano ibagayo no kwa nga sumurak iti WH iti LS ko ta pag-sponsoron tayo ta ipin tayo tamo tikas na iso na po itikas la kwanta no isupay nga sumurag iti nga banana na konada. Thank you very much kada kayo amin na po at yan anos yo i-continue mo tibiyang taparbarang nubigat mariingak manin nga ngumato sabay tang umato manin to pa nga gasuton ako ala ka agyam yaman akong basitin no kwan talaga nga kamatak apo tasa bay iti grand finals mamone nakkuman palubos na po Diyos. Pasko na naman, Merry Christmas kada kayo amin nga wanti labas. Hello Maribel nya may merienda Maribel. Anak pa nagmerienda Maribel sa una nga sao dito yung mabisina ko. Thank you apo. Hello mami may nasakit ka no pa lang nga talaga Uy kada pala mo bigat mami lunes ag trabaho ka babarang no kumbuton. Thank you. Ni Lin Domingo. Hello, Lin Domingo. Hello, ti naman ang Pearly Taglipay Matias. Siya sino man apo iti abuy-buya dito yung ajak may baga tinagat na kapasinsya kayo na punuhan ko mabuya. Uno mabasa dagiti komensyo. Ngam agyam yaman ak sinanap kakabsat.
Anusan nyo apo ti background ko at nya nga rod apo narigatan no mabautak kin na apo lolo. Mangpukaw kay man ti uray innum. Mangpukaw man ti innum tano manayo ang data thumbs up na kakabsat. 44 nga thumbs up dapay innum tapnog bali nga 50. Thank you. Mangipastra kayo ti ag thumbs up nga innum pay. Mabadin siguro. Okay, thank you. Hello to Manang Angelina Cortez ni AJ Uganisa. Kada kayo po dito France. Happy watching. Hello to in-share ko ken ni Marilyn kung anong Marilyn manang Marilyn guy means awan kano mangyeg na apay nga tako nana. Apay nga tawang mangeg na manang apay awan mangeg yu tata nya ti sound kakabsat sa kasunod sound nyo dita. Kasunod ti panagdengeg yu awan sound na po. Baka sabali dahil in-share mo manang baka di live ko di kalman. Ato yung nga mismo ti share mo. Ang ko kami friend iso na ti Facebook iso hang kumayaban no daduma. Bagbarang no ang ko kami makita ginagan na iso nga ano kaya na Marilyn Mintz ko na. Pero kung tuman ti Facebook. Doon ti Facebook naman ang paki-screenshot mo man ta isend mo kanyak ta agpaadnak. Tagayim kami ti Facebook. Hello kada kayo amin kakabsat ning imato ti 10 ti sabak maning nga tatangal daw. Imato apo na 1,530 apo ti sabak ko tatay bigat lang ko 1,520 imato ti 10 manin. Hello to Lindo mayat sound na. Adamit mangyeg ko kunana. So pay man ang apay nga ta. Hello Sir Jack Amuno ayan ni tata ubi tilubong ni AJ. Dadtoy nakpay lang kang kanag ko. Alam mo nang ingat ka dita. Thank you very much kini Manang Angelina Cortez nga agbuy-buya habang ako alwado man ang numay labos ka manin. Thank you very much kun datay atay insurum nga agas di sa ni Mami Mayta. Awamot ti amumi nga taltalon no awamot ti koribot dito no awamot ti naganajay datay nya naganadajin aji kwati atay bain nga itapal-tapal me no hangki di nga amok sisilin ko ma at least lang ta naibaga na dahil sa kiina talaga cardio na gamin nabanan to gamin na nagpapapedicure nagsapatos medyo nakuha si jigit na di nagnanan awanin 17 nga online hello mayat ajay nasurok circle insurum supay manang kati 17 million in the house ag thumbs up kay man kakabsat. Don't forget to thumbs up ni host kakabsat. You are dancing with a beat of DJ King. Ay, thank you. Nga ni Pasko na po, 13 bigatan. Napo. Pasko nga krisis kakabsat ken kagayem. Pasko nga lupak ko na dapang. Thank you. Kada kita kada kaya amin na po magbuya-buya. Ganggang kanda na ng mga live streaming ko. Alakaan ano sandak kakabsat ken kagayem. Ay di Carabao. Baking soda sir, mayat pay agas baking soda. Yaka mo no the baking soda ni Mami. Apo, nagpa-pedicure, nasugat giigid na. Tatalimtag mo na po damo ano nan. Ya mo amdi mi amuti yag agas may inuhang amoxicillin. Kasi ti amoxicillin dito, hello, Marinela Rawatos, Paskong awan, kwarta manon, sir. Kunada, papadalangan, anus lang apo. Uray na 1 kwarta yun, dala kwarta yung basit, basta ang kaiksak-sakit, okay latan. Tinarigat no, uray no Paskwa, uray no kwarta yun no, kasto mo agkarasakit kayo mo,
Useless. Iso nga napipintas datay urewan kwarta na dala ka basit kwarta mon. Hangkag saksakit kakabsat, mayatlatan iti dadatang ti Pasko. Hello to Marinel Arwatos, baka ka pa nakag-thumbs up, Marinel. Thumbs up. Anayak lang ako nga 30 minutes dahil ito live ko. Ano sandak, tabarbarang ngumato lubigat man eh. Kwento ng Pasko, di nakuha hat ingron, supay. Ang mansan ay katsa nga talagang kasi dinalpas nga nagpedicure, nagsapatos, nagpasyar kami. Di na pa kami nag-video-video di yan ti Christmas lantern ti Santa Cruz Tenerife kunana. Nagsapatos na ulom, limtag sa nagdigos, pinutipo-tiputan namot ang siyempre makasusuplat ta. So agsakit ka absat. Napatasak kasi dyan so nga awan diyan nga ang ko nga hello Arceli Lizardo, thumbs up Arceli. Iso nga napaggang nakureawan ti urin wag puskol datay ingron nan. Nukas diyan nga masugat, narigat. Happy watching kakapsat kin gayem da kaya amin na po nga agbubuya. Ang mga ko dati unik Hello to Arceli Lizardo. Thank you very much. Hello. Dagiti 16 na po nga online. Thank you. Nyamasida. Sida tayo apo iti kukud iti baboy. Naglauya kami tatay. Laukak iti sayote. Lauya kakapsat ti sidaon tayo. Thank you kada kayo amin na po nga 16 million in the house nga buybuyag dangdangag. No masapol yung ti jacket ko manong agpa-jacket ka man no kunayo jacketang kayo insigida nya. Awanti ko nga kapi nakita mi gamin kini DJ Kevin Jake nga adunay ti naka-jacket iso nga nagikatak aglalo giji dagiti awanti picture na inikat ko kaapsat. Happy watching kada kayo amin na po. Numasapol yung ti jacket ibagayo lang ta jacketang kayo no po. Kuno tapno umimbag tasaka ni Ate May baka si amo ti mateta no kuno to. Apo, talaga agwarti danum na kon anon sa dadya ta may tal maglabas ka sakit kun nang na baddakak pa tatay mang kami apo di saka na nasakit nga talaga tatay tamudo dati tamudo no tangan dati niya tangan giigid na po kasla rimwar datay igid na limsot datay udil na dijay barang na. Kata kayo amin na pong buy-buya dagiti 15,000 ikam ti asin na sir apo ikam ti asin na samo ikam ti lasunana samo ikam ti bitkin na samo sukaan po pulutang kilawonon luka Eliane. Ano san na lang tanasakit kon Eliane Domingo hanga delikado no sa asin baka mo siyempre na agad. Ako nakalwadan baka no mateta no ata mami may siyempre limutom na po lumutom siyempre lumtag kasla mo lahat nabsug nga ako nakdikal rabi nga once nga limutom ka nabsug ka limutom tay tangan na. Hello everyone, 15 million in the house. Agas na sir, asin ti agas na no ka. Sa bagay, mikrobyo no ka, kabutong na ti na agad siguro. Nagpay sumot, mabalimot nga ta. 17 million in the house, sir, pigaan mo sir. Kunak, napimpintas nga isuna iti mang pespes ta, bagina. Kasi no siya ti mang pesmes, baka may kugtar na, no ka,
narigatan napimpitas nga iso na mismo iti mang pus tapno amuna di saki na apaw. When asin ko na ni Ilin Domingo, asin ka no. Padasam mami may, asin ka na sukaran. Narigat. So nga, da kayo nga mahilig nga pedicure, alwadan nyo. Siyempre kinibkiban na siguro nga nalaing, ni karajingron na ayon, nadalay. No awanti baking soda. Adan sa baking soda ni Mami May. Adan sa baking soda na dito ni Mami. Alaka, di may amuti yag agas mi. Damo mi lang agas so nga. At least ado sino tinakapadasan. Napimpintas nga talaga. Di pagiin na dalan. Tantay mo nga doktor. Kano mabadil ako na awanti baking soda ko na dan. Busy po magparirit ng konting suka na may asin. Magpainit ng konting suka na may asin tapos ipatak po niya sa paa. Ipatak niya po. Magpainit ng konting suka at asin, mamay din gum. Siyak di nagawid na. Lin Domingo. Kasta? Sakit? Nagrikat ti pedicure nga talaga po. Lalo no hanga na batido iti ag pedicure, masaktang ka talaga. Nasakit. Yay no nga may kataji yan ingron na masait-sair no kay sunga ag lumtig sa tekas jisa. DJ Bright Remix. Pasuki mga pasukit. 16 million na Lorna Domingo. Uray ajay ugot ti pinya sir, taltalon tapal mo. Ugot ti pinya. Awan mo ti ugot ti pinya mi dito si ka Eliani Domingo. Awan ti agmula ti pinya dito. Ije lang bambantay ti pagmulaan da isong awan ti pinya dito. Ugot ti pinya. Ti amo ko mga agas na dati ko makoribot. Ati tubog ti koribot. Uno atay tubog atay bain-bain isot amok nga pangikat ti itubog. Nakaikat ti pay buong ako. Naikat pay tay ay siya pay so ata ko layo. Amuyo natin naganti martelyo dati tangan ti sakak. Lumtag kakabsat kan gayem natay datoy kuko ngam inanano sa kagonik ikat na absat tataka nagbaliw nagtubo mo lang iso nga awan apo iti hanga natayin agtubo mo lang kakabsat agpuraw mo lang iso nga yung ikatan natay nga talaga nimisit ngam baybayag na nagtubo di yan tipon na so nga dyan nangisit na pimanawon ninil cutter ko so nga tatana po dawon lalauki di aglalao datoy kinaryod gamin iso ti pakalaan iti lalao kasi no makasusup matetano yadadayom narigat ka absad 16 million happy watching ka absad awalang sumurat ka naman. Sino tinaka-live kakabsat naka-live ni DJ Arnel no ni DJ Kevin Jake sino tinaka-live po? Awan tinaka-live kanyami siya laang. Thank you kada kayo amin na po nga naka-online tiyan anosyo pareha po ta 20 minutos lang nun ag-out na to. Seventeen tay adda ko na nyata ti nyajay no sa answer mangtono ti laso na aji laso na nang tugtug kuram kidi ay so tay baga ni manang Angelina iso dajay intapal na nang chap ti laso na intapal na iji saka na apo Banayag Mobile Sound. miram ti antibiotic latat ya sir mayat amo yung gamin dito ang may hangka mabalin nga gumatang ti antibiotic no saang nga ireseta iti doktor
ang kasla di Pilipinas nga mabali mo latang gatangan amin di kaya mo gatangan ditoy haam mo nga magatang dagiti antibiotic no hana ka nga iristaan ti doktor na stricto da ditoy ayam me. Pag siatan na ditoy mangkuskus ka pa tipuon ti saba sir. Awang kar tipuon ti saba ditoy. Awan tipuon ti saba ditoy. Adayo kami tipuon ti saba. Pagsiatan na po dito, na-stricto ti doktor dito ngum. Apo, pagsiatan na dito libre apo iti bayad mi iti doktor. Tay kung ako rin mamintalo kag subsubli, awan ti down payment, automatic nga operaon da ka, ay kwada nagbit pa nga operasyon dito. Iso nga, nagpintas ti kwat ito mi. Ang kasla DJ dadu mga pagilian nga 1 ti kwarta mga idi down payment mo matay ti pasyente itoy nakasiguro kami amin ditoy iso nga awang problema iti panagpadoktor libre. Ito nung di may maya di laso na may mayat ko na da mami may mami dungdug mati buybuyaam dagiti saw unda. Hello to Dian Castillo. Frederick, kumusta ka, Frederick? Kano ka aglay, Frederick? I-message nak no kata, buyaang ka mamot, di pa nagpintam. Panagluluto manin na po, rabi manin. 13 nabigaton. December 13, nabigat Domingo kaabsat. Agiti apo day off, happy day off kada kay amin. Nagiti muli-uli ti pambantay na bigat. Nagiti nagtutong iji parke kakabsat na bigat. Bonsor ko na ni Mami May. Denggem Mami sa unta buyaom ta ubraom to kita ubraom da. Siyempre ado ti padas na kita baka na cost tama ti misaksaka da idi. Thank you. Gadi 16 million in the house. Tapos na matbata po nga sa nga pulo nga, 20 nga minuto sakbay nga agpakada. Ito yung motibiyan ko, agyamayama na kaputa. Ang kay pa'y pumampanaw ko, no makaturog kayo, no dobraan nyo, mabalilat nga pumanaw kayo, subli kayo to, no, kaya iyo pa'y tagsubli. No, mapan ka supermarket, sir, dumawat ka ti ugot ti pinya, jay, adu, lakuda, pinya, supermarket. Ugot ti pinya. Awan. Amom ti pinya mi dito ino ko kamin. Kaya kamo nikat yung ulo na ti pinya dito eh. Mangkita nakto man no daw ugot ti pinya paiso ta nakto ko. Hello what Sally Lizardo. Happy watching kada kay amin nga 16 million. Thank you. Arigati mga kwa. Magbangsi mo ti sakam ka no ikwam iti kwa taki ba ti nuwang nga kataktaki ngam pamayan dito ka di ba ada pang may sapsap nga powder nga pangkwati panagbangsi ti saka kaya managlengot nga kunada nagpangi kami ti talagamot dahi saka nga aglengot makita mo nga ti aglenglengot nga rumor gitay nya nagay tikap nan sa nagay oh wapaw. Ado ulo ti nalako da. Ada ulo lakon. Padagsak to ang Frederick mapamangkita agas ni Mami May ta dito ko makuha da saka na. Puted den da. Patid ti dam ti kandela sir. Pinadas main. Pinadam ti kandela. Ito sir ado agraman ugot na. Ito yung barbarang kita nakto man ada ulo na barbarang no kaya da mangtid. Kapilitan gatang yung may sa bukol. Bigay mo na ang iyong kadagiti 18 million in the house. Don't forget to press thumbs up. Ado kasi
imasin. Oh, bigay mo na ang Christmas bonus, 18 million. Ibigay mo na ang Christmas bonus. Pinya apay nya agas pay tityan. Muna agas tityan talaga makakangkatipin niya na bayag nahan ng antipin niya dito yun Frederick nanganak tipin niya nga magtipin niya nga tayo na ilata na imas no agatipin niya nga nagnginamot gamin 15 euro ti may isang pinya apo ikatamtama na tayo ukis-ukis na tapos danto pa nabati no batit uwa na. Hola. DJ Sounds Boy. Hola. Hola. Sino toy? Antel? Jai. Dati kami balay. Labay lagado din. Thank you. Umay ka lang tatoy dati kami. Babayin. Hello kada kayo amin kakabsat ken gayem. Thank you. Iti na ano siya po nga buya. $14 million. Dapat binabat-batya po nga 15 minutos nga papatang tayo. Ala ka, ano san yun na po lipas ko. Hello to Diang Castillo, be watching. Para kaya natin may bulong ti para kanyam jay bagas na. Para kini mami may jay bulong na para kanya di bagas na. Hello to Melo Jane Tolentino. Hello sir, here I am. Tayo original account ko na ni Apo Melo Jane Tolentino. DJ Sounds. Apo Melo Jane Tolentino, paki-thumbs up mo manang Fatima. Tao madupay dati thumbs up ko toy. Thank you kada kaya amin na Apo. Thumbs up dan ko na nakakabsat. Thank you kada kaya amin na po. Sakit ati tiyang ko. Nagkatkatawa po. Sakit tiyang ko nagkatkatawa. Agpamanin. Ate agbusog manin sigurado dato yun. Kumusta kaya amin na po nga wanti. Labas na anong sa nyo lahat dati live kon nga mabuto nga kapo nga agpatukar iti ada copyright na di naktuko maungtan. Thank you kada kaya amin kakabsa dagyam-yaman nakitian anos yun. Ilang panti ka na? Hello, happy watching. Nyati maubra po. Nyati masida.
bukol ti utong, bukol ti balatong, bukol lang. Ti kasi sidag kumamag ka datay bukol ti patani nga maadubo. Po nag-imasaje yan. Bukol ti patani, apay pagkatanga ti bukol ti patani dito. Bukol ti patani jay lokos. Nag-imas dagi jay nga kas jay bukol ti patani apo. Bukol ti patani nga maadobo naimas kakabsat. Mayat nga adubon ti bukol ti patani. Thumbs up Dan, kumusta kayo amin na po? Ano sakto nga isurat dagiti nagbuyat at taapo at adasyo ti ka katiddagan nga LS ko ket ano sakto apo ta mang tidak mo ti sukat dagiti pang igaduyo kakabsat ken kayen nya. Sige na, kakabsat. Happy watching, kada kayo aming kakabsat. Merry Christmas to one and all. Adupay ti, lako na dita, adapay dito yung lako. Adalah ko da dito yung amuyo kami, depende kami no kapanawan ti pinya, ya kamo hansang no dapay pinya, dapay damo latang siguro. Agpay so da pinya dito yung mahan nga na imas. Ang kasla di Pilipinas nga. Hello ading Glenn, ag thumbs up ka Glendong. Glendong, thumbs up ka Glendong. Tayo so pa ginayon na. Amo yung kakabsat, Landong, thumbs up. Kumusta ka Glenn? Happy watching, kada kaya amin, napo nga wanti labas na. Yan ano siya po tiyak dengdengagan. At ito istorya tayon. Sa pulo lang nun, patani sir, apay awan lako dita. Ado ti bukol dito yung mahawanti kasla di Pilipinas nga patani nga ate medyo nabanglo no ka sa bali ti lako da dito. Iti patani di yancho nga mabalin nga madubo kas di ko bati kahit ko dala patani dito nga nagdadakkel ti bulbulo ti bukol ito. Okay lang manong kana naman. Thumbs up Glendong. Dong adan to pa nang ikwak adan to pang dabaga madamdama sumali kan to DJ Ayanti kwa DJ Ayanti project iti OFWs jayag pabagatang kano kanda ti solar lights street lights nga solar so ay bagak to king katot na madamdaman no barbarang mangtid kanto kamto idabasit nang dumawa da kanya ko mangtitak to basit danto maitid napintas to jay ikamat nan sa sabay ti 25 nakasilaw to ajag pabagatan nga kalsada okay lang nakahanda ka nga in yad di yan ti group chat ti tagabagatan nga OFWs. Happy watching kadagan 16 nga naka-online 17 nga naka-watching. At apay po siyam nga minutos nga sakbay nga agpakada tinumutibya nga po ta agluto na man iti lauya nga kukod ba daji kaw nana di mga kukod sa daji ito yan ti saka ti baboy di yan ti ngato na kudilyo ko namin dito Hello, 16 million in the house. Thank you very much kata kay amin na po. Dapat na batbat nga sa 8 nga minutos sakbay nga agpakadanak. Yan anusyo na po ti agbuya. Thank you kata kay amin. DJ King on Tom Mix.
Merry Christmas! Happy watching! Kada kaya amin. Alipata mo tin, nagtayag ti wedding manin. Hello, Marinela Rawatos, aya mate. Damit obra classmate, no 24. Ilang mano. Ala, kikita kay kami mo dita akwait, nagadukoy nga taga kwait nga taga Balisteros dita lang agiset kay mo ato no kikita kayo mo na wan trabaho yo. Tano kikita kayo tatakwait. Kalendo ang kapay nga nag thumbs up na eh. Man kapay makita. Thumbs up ka Kalendo. Manso, hello to the Young Castillo. I'll be watching. Ni Marin Larwatos, si Glenn. Ni Atea de Los Santos, ni Manang Angelina Cortez, ni Manang Perlita Glipay Machas, ni Melo Jane Tolentino, ni Mami Mai, na kayo amin na pong aguy-guya. Happy watching. Araceli Lizardo, ni Atea, ni Eliani, ni sino pa ni Mami Mai, ni 2020, ni Hamad Mubarak. Era po, dapat nabatbati nga inom mga minutos sakbay nga pakada nakapsat alaka baginan ta malagip mo ti tayan sir nalipatak man kuman agtayan ti agtayan so pa man nalipatak ti nagtaya ajay kwa. Hello ate Nicole Beltran, happy watching. Nalipatak nagtaya kung mawalim pa yung sa ta alas 4 pala dito. Happy watching everyone! Kada kayo amin na po, nga naka-online. Ala ka, ganaanos kayo apo. Ganganin ako nagpakada po. Agdeng agbuya na mutun kada kiti mga live. Live ni DJ Kevin, live ni DJ Arnel. Tatong tikas tapo ka at least hanak tong live madamdaman ta agbuya na mutun. Ginanana ko. Nariga mo ti umanulul ti tangatang. Gasam ta talong oras ni nga nag-live ko. Ituloy ko pa ko man di Facebook page ngam kaputa ada warning ni Facebook tatay song inedop ko. Ateya Lina, mangted ka man ti number mo sir. Manang magtaya ka ti ko 626 mang asawa ma di 626. Ata asawa ma di 626. Mga mangkita kanon nya ti asawam ta barbarang rin muara. 626. Pati siya agtayanak to dito, iti ending. Remix of DJ Ayan, 5 minutos. Sakbaya po agpakada na kitila sa agita kayo. Manupay kurang WS mo host ko na. Kurang na Frederick 1,300. 1,300 tapno agbaling 4,000. Tay kinitak to tay bigat apo nung himato. 408 WH na. Gasam 408 may salangal daw dan sa napigsa kami nga jak amuno sino ni Raisin iti mangi play nagjagi play apo ta nakigtutak 400 ti ingatwan na 408 WH ti mato na insigida may saldaw ko no 408 man nabigatan basi ilangan nan ta kinumpute ko 1,300 langanan maalan 1,287 kas lakas jesa maalan ukan basi lang panagibtura na po 19 million. Okay sir, thanks ko na ni Manang Angelina Cortez. Kano limangal daw nga kasjay uno pangal daw naalan no 400 apo dakulon una ada 2,687 sa aji total na nakitak tatay so nga medyo napintas mo ta binigat nga kitaok imato ta 408 nga sigod barbarang nung imato marne bari na lawas naka-on lata si Piser uray maturog na Ante! Ay, umuli ka, makauli naka-live na.
Agparking ka to, may kapay lang dito. Nya? Hello? Agparking ka to, may kapay dito. Ante? Ayan, kakapsat kin gayem. Thank you at tungaw tawag kanya. Mami Mai, dyan, pwede abri la puerta, porfa. Hello kada kayo amin nga 17, madama ako, dagtaw tawag. Adan sa may singir to utang ko. Adan singir to utang ko, kakapsat ka gayem. Ayan, nagtukto ka. Tanumaloktan di yan, di ko ano. Thank you very much kada kay amin na po atin anuncio barbarang niya ko na dito. God bless ko na ni hello to nag-text dito. Hello to Marinela Ruatos na kaon. Hello to Magdalena Antimano. Good morning, good evening po sa lahat. God bless po ko na. Thank you very much for watching. Apo Magdalena Antimano, paki-thumbs up si host. Magdalena, thumbs up dan ko na nakakapsat kin gaya. Ala kagyaman nakakapsat ti anos yung agbuybuya. Dagiti agtamtam sa kakapsat ken kagayem. Agyam-yaman nakakita man naman ito nakatams up. 40. Ni abi bimatit. Bimatit 44 tatay ka imbabawi da. Ayang kakapsat ken kagayem, agyaman nakaputams up dan kuno dapo. 18 million in their house. Thank you. Alaka giyam-yaman ang apota nalpas ko ti talong orason. So nga thank you kada kayo amin na po nga nakananos nga napubuya kanya. Sapay ko maaputa og live to mo ti biyang agkamatak nga talaga ti WH ananusan ta ko na po. Thank you very much iti anos yo. Good night, good evening kada kayo amin nga wanti labas na. Kayo apo nga 18 million in the house agyaman ang kaputian anos yo na manen. Hello to Erlinda Pueblas, Magdalena Antimano. Thumbs up dan ko na po. Thank you kada kayo amin nagyaman ang apo iti anos yo nga awanti labas na. 18 million. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Yaman na kaputi anos yo ko na manen. Magdalena Antimano ni Apo Erlinda Pueblas ni Dian Castillo ni Manang Alina Cortez IPM ka madamdama ko na bye ko na. Thank you Manang ni Dian Castillo ni Manang Adelina Portuguese ni Ading Glenn ni Marinela Ruatos ni Eliane Domingo ni Lorna Domingo ni Apo 2020 ni Manang Fatima Florido, Amelia Flor, ni Melo Jane Tolentino, ni 2020, ni Arceli Lizardo, Hamad Araibami, nagtila po talagang si Kaitikang Kanayong Agbuybuyan, ni Marinela Ruatos, Ateya de los Santos, ni Nicole Beltran, ni Mami Mai, Ken, da kayo ni Lynn Domingo, kada kayo amin, kada pa may isa tatay nga dyan nakita. Kada kayo amin kakapsat ken gayam. Yaman ang kapo iti anonsyo. Ket aging kamanin ito nabigaton. Thank you. Iti ayat siya apo nga 16 million in the house. Bye-bye. I love you all kada kapsat. Bye-bye kakapsat. Merry Christmas latan apo. Merry Christmas. Good night, good evening, good morning, good afternoon ken aming nga good sapay ko mga tanda amin kanyo. Slati makisugal ti inipis nga igod mo no ka. Good kunam na ka hanggang manghiheritan. Good night. Thank you. Bye-bye kada kayo amin apo. 45 ni Mato. 45 kakabsat ti thumbs up na. Thank you. Bye-bye. Agyaman apo ti anos.